we are a fey na nitia na fey obefa nyame asem said they see you Acts chapter 9 verse 1 going no enti obia wo kwan a na nkofas wo kasa kire no nyame nkwa anye na dom se na temu na koye nipa temu ye koba ne se okoda prison na koye nyankopon na nkasa temu tie ne ye akoye nyankopon na nkasa temu eno koyi wo man kwansia esan musuo bi ena nka won ka chazafo ho a nka won ni chance po se wo be repent tie ne ye Etubeka Hebrews chapter 10 verse 30 going na wasi na enim je oka se me na awretowo me na me na metuaka nyankopon ne nsam hwe ehu wo che ne nsa wo Anania ne Safira so e wo Acts chapter 5 no wo mo anya kwan kwada priest in pan sakra eye instant judgment. Acts chapter 12 verse 20 going abra nyankopon bufo ba ohene Herod so no wo anya kwan pan kwada prison enya room for repentance so eye instant and ye born ni pra no ekun at once where they say a fiase na akwakwada we say e de Akuapem Poloo eye no even ohima ben wo kuro bi mo be kan for the oba we ye what that suban boni adi enti wotie judgment na judge ne say sa niam na omuye no social media eyi omu no wo mu de ha adwene nti punishment or de ma Akuapem Poloo no opesa ya nhweso Adi ma foforo nso nsa nyema no eye too much. We chasa judge na agwene mu do we nyamesuro ni wo mpense munu we ye enapa. Wasa Ghana fo nyina ta na chi. Oya Kristo ni ta sa judge na chi. Na nke nyina nka ncho mampanyini se mampanyini. Ha ho Obediah Amankwah ndi me pa chaw ene nkomo aye baba bedi no ba modern say obe share video no we invite nkrofo na omo nso etumanya akwanya abahwebie ebise ni nyina mu no nokore ena ewose epie nokore nso de eye ba akopɛ dise nokore ba ako na etwase nokore na eye nyankopɔn asɛm no ewose de adi emam no mienu me pa chaw ne topic no ye Akuapem Poloo na sem na beto no mu na nkwase asem akwadie no tie ne ye wadi nkwase asem judge na nkasa kra no wa hu ni mobo papa odi e ba bedi nkomo nya botere na mentre chire nkeka de wo pe asem emma wo de wu ebia wudi nsenhu ni bi wo sumase bi mpie ye Ghana na yese mbane ha ba mra so pe chi na abon se mra wo Ghana ha na Ghana yo man bia ye very hypocrite asamba mpanya Ghana mbra di ha mbra ya adwuma nso a yenya na kire se Ghana mbra le ye pese ye adwuma no ye pese mbra no ye adwuma but eni se eye adwuma kɔ obi a ope nasem anase nipa wo no ben no me pa chaw ye baba bedi nkomo na me em de pass wo demu ona ko man 3 years 90 days ye say obekwa be isi abeto an nkwase asem no so enti ye ka no kore no kwase ba akopɛ ono no hwɛ ewiase we ne ɛwɔ no wo de me pa cho de me ba ebedi nkomo Akuapem Poloo asɛm ba bia de be fa bia wati na wiase sa wo ya de na all the angles ni nyina kasete ya wa wo problem tie ne ye wo de opa Akuapem Poloo asɛm fa ko Islamic side wati on fa ne haram Fabra Christopher side and never be doing common wati. Fako traditional side. I hope I can be trying to swokra. Enti nim the entia onipa biti mi kasa say o kasa in defense of Akuapem Poloo. Akuapem no oya bo Ghana. Apart from Ojaman sem, Jaman for ba we na wadi nkwasa asam ne ache na. Eno no omo manage nyaman sam ho na ebedi yaw. Menya da medi yaw da. Na momo no Ojumani bia wakati yasew Galatians 6 verse 7 si de wudi ano bedai ubetwa na omo na ase kese pa omo fa ma judge no di na asem no judge ne ye judge wo hwe akora nanim na ode ti emfie ne so wo de baba bedi nkomo ba to se video na invite nkrofo na omo nso ensa entimi enka bi na mepa chaw say de bia e ka no eye online radio and online TV studio me pacho page no Obediah radio and TV page no me pacho yen like it say the be I stop live video from this page na
yen sabe to me aka Obediah Radio and TV no patron like page no yes me patcho studio no nyankopon adom egusu ye plaster mu aka akra bi na ne plaster na wi na aka nsisi kakra bi na nyankopon makwan a na yetumi afri emu dwumadie no ase na bebia awie mu die tie nyina yen support me patcho Akuapem so support dwumadie no ayedie no a me patcho number na 0247 947812 0247 947812 0247 947812 the same number ko na we hear audio preachings ni bia mpacho the same number WhatsApp so o ma WhatsApp message and sabe can be free 0247 947812 abusuya afei yambra issue a yeba bedi mu enkomo ene no so na yenye ne monitor hwe Akuapem Poloo asem ne baaye no me enka on se wiase edi nka mamni nkan famfa mamni nkan famfa entity side hwe sa wo ye ja anase wo ye ena o asudie kese se eba wo de ne baba wiase no wo se wo de akoro no fa nyamesuro ntetia kwan so na wo dan su bampadi etedu ba bia ntetie bitumi da dia enye obi a wase bia na de blame mane mama na papa da bi se Akuapem Poloo ye na mensen fata no wundim ne mother side ne father side ebia futuo mu de ma no a ansanti ho no untimi nko ho no ansa na mum de meka ne se ye wo asodie se ye de ya ma ye do ma ba wiase no wo be kan eye Deuteronomy chapter 6 verse number 3 going na empoli free verse 1 going na nyankopon kan se wo de akora ba wiase a nyankopon bransa na sede a wo de ama no fa kire abofra no nti so ne kire abofra no a o nyini no de asempa ni nyini tu be kan mebusam chapter 26 verse number 4 mebusam 22 verse number 6 rather was see abofra ye wo mo no ai do mba wiase no yen kire mo kwan a omumfa so na onyina omfiri ho edi sometimes se obinyini na se ani wuo ni nani so na otibi na daja wotimi kanya mansam e wo social media e kire ba bia ofiri asini pakro no enti wose yen kire bofra kwan ya wonfa so onyina wonfiri ho se wan kire ne kwampani ya onyina obefiri ho ene obi onom nso a ebi na wofo ne kan but ono na amfa eno ye fa na abofra oye osoyodnefo anase otuatefo hwe ade ba kwa ehu ne se ye wasudi as awofo se wantima guide obayi ama oba amfa nyankopon kwan so a etu be kan 1 Timothy chapter 5 oba verse number 8 o se so obi ntima ahwe ne fie ni titu na busua sa nipa no wapa gidie no na oyo bonefo mpo e chen de wanyenie enti se wo yo ba na se nyankopon asem etufo wawofo etufo na se wantia ebe wie kire no edu be wie suban bi a wankasa wo mpem hwe wona wo social media ya wo mu kanya mansam wo mu social media ne atemdie ebia wo mu social media akoye obehende obi ye Facebook live na ororo no Akuapem Poloo edi an waji wo Ghana nyina anye dimpa tieniye wo be kan mebusam 22 verse 1 ma men kan kire Akuapem Poloo edi an waji wo Ghana hanam no ya Gisa Ghana nkwa no oman a onofu do so otimi celebrate oto do so a adwaman man nti oto do so otimi celebrate o helps enti man gu wo mo body ho asiesie so ade nya nwanwana nanse yan national security minister nya slay queen wine sate careless move national security minister honorable abekenda pa that's lay queen as to call no mabi say nwan papa panyini dane ho no adan ho na tane no atane ho abusuya oman ne baye adwaman man a de yakon no onim de enti amanfo ni abrese yenya Akuapem Poloo no message judge no wa favor no wa favor 90 days aye dey 90 days how many days obi a ono kura age de wa ye datum na onim yes obi dem go prison empo ade na de ato no so wonim mo hwe bato dem wonim mo hwe ana mo amoye
ena mpanyifo nya no sa wo hu bone ewo mu bikwa wonya waagune so open kore nti wo hu bone ewo mu ena won wo de ne ho tieriye ena wo se obeyi na daja ato abonchen so mepa acho homosexual fo no LGBT fo no omababie office no mepa acho obi aba wo dem se ne bema eba be no abeda sanen kese nke beka se wo mo nso wo mo na de wo mo ho mepa acho society mu no ye moral behavior and ye wo ekwan a ye de bibia fa so eti the fact say wo na adon ho no nkere se wo to wo ka wo na adon ho nti no wa chika no without passing through any registration process some atomic no ano ma me na mesimi dan no embra bia dabi eti ade bia no obeka Romans 7 na wo se embra edi nipa so ebra wote ase nyina eti wo momo ye na asa Akuapem Poloo nya hwe anya akwakoche no sa na bia ma case na kwakoye o enipa na di nkwase asem nti dia waso manfo ni nyina ye ne se ye ta judge na chi ese next time obi di nkwase asem se bia wu a o ma mfie we renye na nte deso enka obi di next time obi di nkwase asem ni bia wu a enka nkọ nanim obi abegina social media yi na dagam de ate wiase nyina me pato na aka say ya acceptable anka o baba yi movie a na nkwa atwere PG simple no wo kire age group a ebetumi ahwe sa ayin the content of the movie no so obi say daytime ayi daytime e senka emra bia ni ba bia sa na consider obi ni TV station enka de opa bia na nkwo ye na obi be TV station anka o se malamfo mra akonfo mra senna men senno fo mra enka wonke fa ho bai se wonim se wo influence society ne so enu ti na masikani brefo aba ka so ankora tima kokum nipa because of sikaduru a person kwajinti enti o aye onede ne ho na mpa cho malam ne ba TV ne so no wabayere o se chinchira fozika bra senka na nka ade ho but ehun sunsanso no enu ti ne twa se ye kasetia enti sa ehun aworo ho no edi nka no pa cho se o ka se unim problem mistake ewo Akuapem Poloo ade na why ne ho na ga se wan kasa na wo problem wo ni pa ko na wo problem nti wo hu problem no because problem na kasa na wo mu ade nti na meka ne sa hwe oba ye fro oba hwe nyankopon se that designing oba differently da bia meka se e ma na enhu omu so hwe ebinom meka me nkomu nyina ebinom na enhu no omu so hwe nanka oba ade abenka tatie Adam Genesis chapter 2 na niti yo nsa ha wagina ne nchen so onim kwankro fa so baaye na be ma ha se ebo base me hunam me dompa we no be fa no opa ade ntira owanim onyam soronko bi but oyo oba yeduru bia yeso ye aketesia kata ho de baade esie tie biye pa me se Akuapem Poloo case wo de fa traditional side we di dem what the fan move side kwa na betwa ne ti what the kofa ayi a Christopher side fa bobo enti dian fa pa na beka bia ma wo ba bia wati hwe nakedness we yi ni nakedness agu abontena mawie no ma kira wo case na omudi ye no onsa Ghana for dodo na ebinum dodo na no even celebrate bebrebe kura ya kasa on krampo no omunte adin asam na asi na se na ka se eyono so no awro ne ho no charge ni mu ba ko charge se ne ye 3 mechanic nyina akyerew na wate ase hwe oba nyame abos oba ye kase suntudua me da bia me kase me be ye jeja ho daachi me be ye jeja na so obi kase obi awrepu obi a anya me fiti ya na mame hwe nipa awrepu obi be ma awrepu ebia oba anase be ma bi ato be be wona me personal judgment mu no atade a na sha akora no sa tam no monkofa atade ne nse akora no megina koto na de mo so wato ne mo na so megina koto hwe de wato mo na ne be kon 50 years akora no be kon 15 aka ho next time unkosen ensemhunu atade biem nyankopon asem to yemfo efisa wo yo ba e wo se wani wu ade wani ewu ade eninti nyankopon hu se Adam ne Hawa wo matie diabele di no mu dadeja no nyankopon na nkasa ehun se wo mu ade brodo mahaban ayen katani mu e wo Genesis chapter 3 verse 7 ba nyankopon ni anso
In Genesis chapter 3 verse number 20 to 22 going no. Nyankopon ankasa ekum aboa de ne woman eya atade de ma Adam. And wo ya atade ma Hawa. Tie ne ye. And wo kire se Deuteronomy chapter 22 verse 5 no wo se wo ba men hye barema de. Tie ne ye. And ba ma so men konkofa wo ba de. And Nyankopon nim se de oba se de ne shape ne tie se epia bontene a problem ebe koso. Edi ama innocent people. Unim Edu bia na safu bi ni a oba bia da edu bia manager bi enu oba bia da ne ho anu oba bia da no edi nka hwe asofo na mo de sika ye mo adi monim ma de mu bedi enti mo nka no kore no eti dressing basa bia no a na mama kwan na be wura asoro ho no enti na mo se mo nka no kore ni enti dressing fun bia wo baba be wura asoro dem ho wo tu ye nipa ti se do ye nipa ye enu enti Oba no dressing fun betima attractive. Ye tie ne ye. Etuhwe Nyankopon ye nyansafo. Ana na seba guide say, we your oba tie ne ye. Ye kan Mebusam chapter number 7 verse 10. Solomon se abra wote ne fie empuma ma wo hwa abonten no. Wo hwa embrante wa anim. Abrante wa bia woni tire. Na sa abrante wa we no. Mebusam 7 verse 10 say ababa wa bisia no a na wo hye adwamanfo tam tie ne ye wo hye adwamanfo de ba de atade wo hye adwamanfo atade na kire say atade na hye no atade no look attractive ya che se hu na efrafra kono tie ne ye atade a wo be hye no funtam sisi achugu ho atade a be hye wo siremu wo nankokom gu no atade a be hye eyi wo shape sa atade na atade efrafra adwamamo atade e hye ba ma bia won suro nyame ehuwa ebetima chi no edna kwa akonomu no santade no enyamanfo atade enti oba ne siasa ba ma no ewo Mebusam 7 verse 10 no wodada ba ma na Bible no kan o kan ko down wo se wode brother pi eto sa ba ma no ewi akire no wode ne ko osayemu a eye owuwo mfam enti me pa cha hwe tu ba ko a bonefo izu kese pa ye oba adwamanfo ti na Mebusam 6:26 say Obediah Amankwah nti ena bema di panu sin yes to obetima kwa je papa ye pa obetima kwa je enum jajama nti obetima kwa je ayibi omunu ani kura yi omunu ani kura fa ni sempo sa omunu ani aye akasa kase ye omutonton wa yi pizza yi oba kwa jibi no di amano kapra mo kapra so na hye ne botom henso enum dwane ajama nti oba akwaje ade ama Obediah Amankwah waje ma Obediah Amankwah ye no wate akire sika aka ne hu na 150 pesos no wate akire oba hema didi oba hema tenam oba hema didi mame aduane ne kodo pa enso ntumi ne bi enum dwanti ne ajama mo nti ebe wi akire no akogina ti bread ho and Mebusam chapter 6 verse 26 say Obediah Amankwah nti na brema di panu sini o ka se de nti ena bone fo ma eman ayi wo mu adagem edego no sa said ye be ya wo mu de besadiusu enipa tie ne ye enti adwuma na Akuapem Poloo mo ye no eyabonsam na abo wo mo pa tie ne ye enti one person ni picture ba ko de beto social media woni mema bese billions and better that particular day adentira because you are physical adwamamo and you akonum adwamamo because enina eya enina Nyankopon de amaye no eni no sade aso pa asamatie no sa na eni so epe asema epe ade ahwe enti se eni ehwe ade na ade na eni ni behwe no eni ni hwe no ano adwene no transform ko adwene ho na adwene calculation fast enti ho no se Nyankopon hom en control wa ebe frefro edwa kwa akonum anu nti ana be kan Job 31 na verse number 1 up to 4 no or say apam na onnani aya apam efiri se won fa nani enkari ababa adentira wasi basa deba ni Nyankopon chefa efiri soro because ya wo dressing bi wono mu a se wo try say wo do agi no akoma bedi akira e ba yo twun akọ sayemu ana bon sam say na asam ne tie dia because over New Testament ajenkwa mizi abeka asem bi Matthew 5 verse number 27 to 28 wasi mate se wo ka 64 ne say ensia wade na me dia mese mo se dia ohwe oba na ne kon don no na wafa na akoma mu dada
na cha se wa ba hwe oba ma na dan yakọ akonom oba na ekono hwe na hwe ni nyina no wa picture no mpa wo mpa so as if sa wo ne kura eda e wa dwenem wo se ekone saa wa fa no akoma mu dida enti ani ni nso ade na ani ni behu no adwene be calculate fast ade na oni be boso no anu ti na be ka Second Peter chapter 2 verse 14 na wo se ebinum wo ani a awaresa ya de be aye no ma tie ni ye pawo wo se binum wo ani a awaresa ye aye ne ma aye da na awaresa ye eye wani ma je ti awaresa ye eye wani ma ne se wani betima akohwe oba bi na ne hu akono awura wu mu at once eye dan na oni kohwe oba no ne hu akono awura wu mu edisabon sampese wo ma nipa ebo adwaman anasa woto akono egu nipa so a ewo se oma ema ne dress sazi na social media and TV so eye place a amanfo bebe ekoho enu ti na se bonefo no ema oma yi movie a no oma na dress sazi dressing na afi enam nsam awugom se de be ya ebe chi nipa akọ sayem the same way na se oma obonwom a nanka anyuma wo bo ebe wi akire ne clip na wo mo ye no wo hwe dress ya ma na dress wo clip ni mu a eye de wa wo hwe no ebe chim edu akọ osayemu na eto akono adi wurawo Second Timothy chapter 2 verse 22 o say yenya ne mrante brem akono enti akono nsa wa nwane a ebetumi awiawo ana bonefo no so ate ema pia gu ewiase ebi na montene so anu wa ye entade a enu bi na Safania 1 verse 8 wo se Nyankopon kum afode da no eda wo be kum nipa nyame ayi wande bi a wo fa no kum afode da na da bia meka eti bonsam ne first attack ne so bet attack the word of God tiso bi na social media say Bible no eyi Nyankopon asem no confuse wa me pa chaw bonenfo bonsam wa ye how be happen ama edi wo say abre nipa up to date eti Safania 1 verse 8 no wo se Nyankopon kum afode that is atemuda no wo mu senta de bone ananafo ntade no obachi wo maso tie ne ye na se obachi wo maso de a ene wo mu nso a wo mu ye adwamansam na omuguru abayiguro tie ne ye ebi na Akuapem Poloo ene na pamfo na we a lesson e de ma wo a wudi sanse hu ni bat ye nchewo tie ne ye judge na wodi Akuapem Poloo asem no judge no oye good judge na wa favor ne papa because judgment na odema Akuapem Poloo no according to mrano obetima mano from any manta di kosi 3 years and from from even 1 day adekwa kosi 3 years no obetima choose between emu baako na we 90 days impo na mobu ahuri ene nkoma 3 years o man 2 years da bi ne Akuapem Poloo even 10 years impa wano wache mo go prison na adwuma be na Akuapem Poloo ye adwuma sa who say youth no and the youth and the SSF and krankra wom the camera si wo mu so a na enwamansam and akodwone wo da sei and akwame no da sei and abema we ne di aso and enwamansam kwa omusua free fa omusua free Akuapem Poloo ne sa ya no mfo ya ewo social media wom de mbo tan se bo nsem adwon dem mu ne se omun say the youth and nipa ehwe wo mo no inti Akuapem Poloo adwuma be no ye eye tracking hima edin a waje dan ma ne din enwamansam din enti obeta manfo akwari buje na dwamansam na de nakoto problem a na dem enkwase asem ba ko wo mu ama mani abre kura na nwumre ne se odifo bi ba aba bi se Nyankopon se oma anya Akuapem Poloo a wode an kwa na mle live video na nka nipa no akwedi ne nkwase asem ne ache na onu di ne nkwase asem no waje ne mfom so ato onu akort won waje atum se wadi nsenhunu na wodi nsenhunu wo court ame pato nkanya wode ye tu sire mfangu so eti onu kwa mesi wa favor no na momo no Nyankopon wo kwan afa so a ode kasa kire obi ya he edu ba bi obi onu ma hutu ne fu a otena tu ne fu a onfa distance why de bade eto no enti Nyankopon wo kwan afa se ne bibia obetima mo wanya asem na asem na wanya no so akodamu no afa wodi asua lesson afa obepie no na wusuban bi asesa te won krofo bo no ma oko prison no hyewi but obae no wasesa won te esi yesi atai asaka na adwene e prison eti obi a wo kwan a Nyankopon betimi na fa so ede age no na momu no yamusa question se ade ntina wase ebulemu jaja oyes ade no
afeyemra hanam hwe oba nakedness tienie even ya oba kra nakedness na menkyere wade mu amoye na okay say 1 Corinthians chapter 2 verse number 13 to 15 no wose wo mu wo honam mu no wo mu no mbu niam ho atan kwa honam fam but one a wo honhum mu no yebu enyema atan kwa honhum fam nti de asi no se obu atan kwa honam fam abeka se na Akuapem Poloo ono na atwa ne ho picture no de ne ba picture abeto but eno kra na me do be kombram kakransa ansa no wate ase legally or you wrong traditionally or you wrong Islamic side or you wrong and Christopher side and so why you wrong nti if an one bit Bible you charge na o man pagini kwa mistake e ka so ama ne partner obeti sound e wona so wo de tie na ga so man pagini o so nsen hu so she woni mkrofo ye innocent omuda prison ena waja ne ma ho na omuda prison omu wayere no ne ma omunyuma omabusia ho woni mkrofo ye innocent obi nim ho asem woni mo hwe na nsan ye Akuabia's charge abeto no me dia ko china to prison onu obi onu ya che no a onu da prison onu ya che no obi akwakodi a wudie no nipa no onim ho hwe ana omo che no mo che ne fry on say CID for so wade bia eye very bad omo timi torture wa ma out of torture no wutimi gi agi asem bitum so na onim ho hwe tie ne ye eye sa obi onu mu a obaji atumba to onim ho hwe obi onu so a e man a torture no ne be ma na timi agi adnatum but with this person no was onu ya chi no omo hye na ye ya no obo nipa mako 10 din elipa 10 na obo mudin no according to onu amu no o se say nipa 10 omo ye innocent tieni yo omo nyina ye innocent na adenti na obi ti ne baabi na otimi kobo ndin so account no was hwe se de na ye si gwa no de ye no ya se bo nipa ndin ti ono edin bia besini tim anu abo nti wo bo nyina omo so kyere ti one day no omo de si ka mu ana edin no obo asebasi din kwanye kwakye no ni akokye no kwanye kwakye ni akokye no sa na tie eti obo no ye innocent but ekwan omo fa so ayo madwuma no me say wo ma ye torture wo mo de bebrebe de pressure ati ade ni tum bato ni mo hwe because a man na ye born de ye ono na bebrebe ti bi gitum oni mo hwe sa na nipa ne kan wo so obonkro 14 din no mo ni mo hwe because de na ye no ye se bobodin ni enya wa e wo so pedin bo na ho tow because ya no ye nipa eti ye won krofo bebrebe ya wo mo ye innocent to prison ya de obi kura ko prison ye ni na samo I just remand we di 10 years tie ni ye na akohwe asem a odeda remand ho no mu a wo besere asu adi yaw ama my Ghana sa krofo we omampanyini ma ompaden no akwakoyi wo ho wo nakedness jamanfo ba we akoyi nakedness na according to mramu no sa indecent exposure no etiamra na wa post to ade na edo akoto trap mu a oti akire na wo ma o threat omampanyini dabi me pa chawo se omampanyini nkoyi no na wo de ayi obi kura ko wi ade na mpachi nipa na ko wi ade na fa unim na fa ne court bana obi akwa ko yesei na mpachi na ya tie Akuapem Poloo mpo no omampanyini be so ko yi na so pese omampanyini ko yi na mpachi ye threat ana ye ka se pardon no nti asra na wo pachawo o sre nipa no se wo tumi na kagana fo nyina nso ya chi obi abusuo na Ghana fo nyina nso de letter koma omampanyini se wo tumi nti wo prison nyina yi wo mu a nti odi akobokwa no kwa yenyi no enipa na gye atomu se wa ye bone no eti sa wo tie akire na wo ye na manfo kura wia sika ne ye nche no me pa che wo amanfo kura wia sika na ye nche no wo evidence na bibia ye clear tie niye enyo omampanyini nko a na etimi achi nipa enipa da prison omampanyini nko a na ma ye che wo mu Ghana need me koye case ya na ko Ghana ni ache no nipa na wo se wa ye wa wi ade no wo evidence wo wi ade a wa betu nipa na ko police station ye betu ma ko fa no we nam wan ko la wo betu ma ye case atia no on sa Ghana we talk ya ba kasa enemra na nya adwuma mra so ya adwuma nso a na authority no
a dem rana ye adwuma no ne yesa taata won kosi nkosi koda nkoda ese wa wote wa wani abra Akuapem Poloo a ye da kotum 90 days no wo ha opa ne sai se we nipa che nipa na gu prison na yo problem ana wanya hwe ane ache no enipa na wo se wanya hwe no wono ade atum court se waye bone wo tie akire na abo base sanka wo ka se na nko ma order se enyi na nka yi no na nim se wontumi ma order ma yenyi ne dia ye extra careful with your utterance tie niye Messi Akuapem Poloo dia wo ye no o deserve ba bia oda no na judge ne kura wagum na wasan ko man best at 5 years yes na ka nkwasi asem social media no e ba fom kakra na oba kura nyen se hu na beto aso impact papa ben na Akuapem Poloo de ma Ghana youth say na wo say wo no obi say Ghana youth tracking da bia wo buni mu no o teka mu no wo roro ne ho no o kese nkwasi asem nko a na this kind of person na ono abone bekum bone from Galatians 6:7 je wudua no na abetwa no akodua ni nyama asem na embraso ni mu a woti akire chese wonti bi da yenyan no adentira chese wo Akuapem Poloo na ka hwana nkenche no uni Ghana ha ena Akuapem Traditional Council issue statement say die oba ne ye no ogu Akuapem fuo ni mu asentinka onye Akuapem ne kwan de be emfiri ne so wo ka say sanka Akuapem Poloo ya ade a edi good impact edi ba society ni mu a emponka Akuapem Traditional Council no ko munye proud of Akuapem Poloo but o ma hu say nkwase asem na wodi no o ma hu say ensehu na wodi no wutim betra social media na o rawo ho na wo yiyi ho na tracking hunu nyamansem na wo ye omo nsem bi ni efficiency ni ko to akere me pese wo hunu nakedness we ka me ka say no ubu hu aten ko ho na mfamanti wo mo ye yenyini sa akwade ne hwan DK hwan ne we munyira yenyini nyina no wo munyira the same a group say best with the same feathers enti eye omu nipa enti ono kaka say enke yenyinu a eye ne side namum bebe me tan kuraye odifo ba na wo say nyame ayi a che ne say yenyi Akuapem Poloo no onna me wi aba ne so pa chaw Ephesians chapter 4 verse number 20 memfan free Ephesians chapter 4 verse 17 na katimemtia nakedness keke hwe na odi picture pu naked picture baako abeto no ma honhom fam no unim impact a emeki ewe nipa so unim emmerma dodo a oba baako pe naked picture ebetimi unim memma dodo ebetimi atom so ntudua unim how dodo ebetimi dia ba unim bone dodo ebetimi ma nipa domaye ni wienu mabusa question say no Abraham eden na woyeye eden na no Abraham eyeye a ye curse won asefo nyina e wo Genesis chapter 9 verse 24 going eden na no Abraham ekoyeye okohwa ne papa nakedness abran papa no wabo nsa na aka say obi ade jema simple wo na aka say mo amohe pornographical movie mo ka say atemu dem ka mo fa mo adi hwe sa wo hwe pornographical movie we your bema wo hwe oba adagem we your ba sa wo hwe bema adagem mo dem nkoso hwe na aka say bonsam wagimi ana nkore sa ade na etu otese wo ka say nkanfa so obi anu so ma bonsam a enkwa ma dressing basa etu otese wonim sadia uhu oba nakedness a anaso uhu oba adagem a onim sunso anso a betim dia yawo enem wo bebo bonsam kingdom tinu ama emma no so dressing sazi dressing etigiri ni bia ba dressing yase dressing no. So the first Timothy 2 verse 9 can say man shentade say emfa eni ewu ade Akuapem Poloo na ni wu ade uhu oba na ni wu ade oba nya dom na ka so onwa no nyina ko betu adwa na ho oba dwamanfo we na ni wu ade na ni wu ade da etu be kan osenkafo 6 verse 26 a wose mahu de ayunu sini owuo oba na koma mo fidie ni asaw na ne nsa ye nhoma na de oso nyankopon be firi ni mafi na obonefo de obeche no Akuapem Poloo ade pa be na ode ba
Edian or warrior, young amassum no promote. A Ghana youth, a my one war say one, a man war say one. Now send it away, where I them 10 years ago, a nipa or best some kind of water. The best side, they say, Yamen fan in Sanka no prison, na offensive lesson. Now, Obia or Quaya, Yango of Aswa, Obama, Nania Banner also. A little bit, Ubu Adebi said, Adebi say, Bananga Sanity. Yes, because Osman Paul setting up Paul Akuma Dentian. Nidian, yes, sir, well preach church report na Paul Asakra. I was say yes to Shan Damascus Council, no day I get a jam the social form. Nani ban who we are. I feel near Frano, Yatsan is a wonka, or Coho we are, a fay, and it's here. Now, fay, I'll be fine. Yamiasem. Said the CEO, Acts chapter 9, verse 1 going, and to be our choir, now of us were Casachano. Yamen crying, I don't say, Natemuna Koy Nipa Temu. Ye, Coban say, awkward the prison, Nakoye, Yanko Ponagasanka Temu, Tieni. A Koye, Yanko Ponagasanka Temu, and Okoye man Quencia, a sign Musubi, and a count catch as a phone. And can only chance post our repented. Tieni. Etubeka Hebrews chapter 10 verse 30 going na. Was name Joka se me na awretowo me na me na metuaka. Nyankopon nsam hwe ehu. Wo twe ne nsa wo Anania ne Safira so. E wo Acts chapter 5 no. Wo mo anya kwan kwada priest in pan sakra wo. Eye instant judgment. Acts chapter 12 verse 20 going. Abra Nyankopon bu for ba ohene Herod so no. Wo anya kwan pan kwada prison enya room for repentance so. Eye instant and ye born pra no. Ekun at once. Where they say a fiase na akwa. We say a dear Akuapem Poloo you know. Even Ohima Ben wo kuro bi mo be kan for the oba we. What does to ban bon near di? Enti wotie judgment na judge ne say sa niam na omuye no social media. Eyi omu no wo mu dey ha adwene nti punishment or dey ma Akuapem Poloo no. Opesa ya nhweso Adi man for front so nsanya man eye too much. We just a judge na agwene mu do. We nyamesuro ni wo mpense munu we ye edapa. Was a Ghana for you na tanati. We Kristo ni ta sa judge na chi. Na ken na nka ncho mampanyini se mampanyini. Ha ho enkoma ne padin bia de waye no. Eye asotwe 90 days ye nhye na komfo. Ye mu anikumfo ye nka so nkodam life imprisonment 90 days ono ade atum se de oye no enye tie niye ono ade atum se de oye no nye me se oba Genesis chapter 9 verse 24 go yina no Abraham de ma onya generational curse ekọ ya kọ na sefuo mu a ebi ka ya abibifuo tie niye. Because Noah asifuo ni mu no. Ne Baham no na simu na Kush wo Kushan Empire e wa Africa ha. Emu aso na Egypt wo Egyptian Empire wa Africa ha yai. Emu no mo de form Ethiopian Empire. Then ka curse no awo mu a. Ndubi ya say I be man koso. Unim de ko unim generation curse ya eda ho no mo. Okokwa na ja adagem. Bra sister. It is so better obi adajamu no ana so better obi because Exodus chapter 20 verse 17 embransam no kwade twatwo kra e wo the 10 commandments ni mu no wo say emma woni mmre oyonko here ti sometimes with me hu oba wadefo bi na dress bi ni miniskirt bi any stretch bi ni legs bi e hye no a obusa question senti oba we or say pe be ma fo bi asa wal na wanya odi awi ka ha ne say wo so your oba Shatade ese 1 Timothy 2 verse 9. Nefa eni a ewu ade ma wani enwu ade wani we no mani wu ade e wasa wo your ba enka empo wo your ba ukotoje kwa ni sie hu ukotoje eni sie hu kata hu sie na ba ma bi dia oba betue tirade daache abaji akofie ya wo part bi hono mu a apart from kunu obi hu pe wo yedwamanfo anase dwamamhom e daada tie ni ye pa aye honhom enya wura wo se kim. But I'm going to tell you, say, I don't want to say, I to me, one actually, Tihon, I don't want whom a rawa, ye can't reach Rawa, and I bet you said that. Tierney, Hosea 5:4, or say na, 1 year, Emma, one son, ma, or Yanko Pono and chain. Now, I don't want home, a woman, now we name a rade. What was there, Jamai home, a woman, now winning a rade,
nti adwamama hom ewo mu a unhu nyame achi kwan da nti adwamama hom wo mu a oba social media wadwuma abaye twerking tie niye me ka no kora kyerɛw sadwamama hom wo mu a wadwuma abaye u show breast na Ghana bloggers binom no nyina bloggers binom the last I say ayi Zion Felix na YouTube ayi ya block na ya block na YouTube na YouTube no ayi emfaso be na Edible society obe no akofa ayi oba bia ono ayi jamanfo bi mako na oye interview bi a wutimu se afutu obuom dodo na no ayi de hu hia na Ghana ayi blogger ebinum onye omunyina oba na obi akwa fa oban bia no fuka kraka ese we de o twa Pamela the whole Ghana eno for do si obi na odogo do si the whole Ghana me pato no for no me pato ye be ko cowbell factory onofu mu nsuo no na cowbell company anasa no na ayi cowbell ayi ideal milk eno mu chi adigu konko mu ana onofu do so e che Ghana fo ma nyina fa so be na o man na free so nya da man ye na blogger etimi atuka hu na wo koi na akonya nkwanhia wo kwam ene nyankopon bisa wo se bra na wo kɔ hia wo konya nkwanhia wo se no matese yese abayiwa bi no fu edol se obia na me kwa akokɔba na wa samu aye wei na no Pamela ayi odame baye we ya no TV so ade ya no fu do so am say na Ghana nkra ni to ma ba kura ni Oma be kura ni akasa onofu doso a eno no why celebrate onofu doso na Moisha den ma Moisha be ye Moisha o hips onofu nti ye na no for no hips na no na je se oman na nipe ade giniema eya uhu niema ho dodo na ti bloggers binom obahwe no omu nya de de ayi adisua papa bi eba mako bi ena ye interviews a ede enkoso ebre society no ede mpuntuo ba e wo say wutimi eye blogger enko bi ma advice bi aka mabu no bema wo motime hunu wo mu asiesie amomotima aye oyerepa abro mu asam mu kunu na nka saade we no koso we da bi agesi ante say blind historian wa no hene bentim anya ntokwa na wa kɔ hene bentim ho no osu jagum ofiri wa no asaba blind historian ho kese takra wo gem mebu 17 sanyimudu nsia takra wo gem na de nyampon ase wo chine no a na Ghana journalist ba su jagum sesi oba hena Akuapem Poloo ofiri TV way no ko TV way no social media way hadaya o treke ajamama home in action Hosea 5:4 was see ajamama home ewo wo mumu etibasa wo de mame sankotu baako Hosea 4 verse number 12 was me ma bisa edua ho no made na wono poma mpo ka asem ede kire won efri se adwamammo hom adaada won wote etie na sa mesi na adwamammo hom ena adawa wo betima abegina wo de wo no email Instagram adaya mi ye model ere na wo no ho na bu ni mutu ake ni musa ni nyina ye the acts of adwamama honhom ti sa nipa we no wabu na konu bebenso na wakofa bebia yemfa na mra so mu a na mete hono ma mete midi ya amanfo de bentra je wudua enu atwa je wudua ye no enu anu atwa Galatians 6:7 nti je wudua enu atwa ti adwamama honhom na ababe wura nti answer na maba wa no what they are social media and crank 16 years 14 years 22 years 19 years 18 years omuhia dia bufu kwa ne se omunsa anya mfansi no mu se video ena akwasi ena bema bia ofa ame na ono asawo ni bia wono nam social media bia wono wo bo na asawo no anka wo akonya no ka wo bepeso fu bi kwa nanka wodi nyame asema ko tunefo no na akofa dabanfo ya betena ho na oye ni interview every day bia utumi asai ntumo se abayiwa bi hwe a sika na efiri mu ba no na na di akire sika na efiri mu ba no na na di akire ba be kan Deuteronomy chapter 23 verse number 18 na men kan kire dabanfo apade na se papa I say obi asi dan ese da we wo diska do na si ye ebuo be na wo mu ohun a wanya na ye dwaman na ma unya aya me pato we ani di ni ebuo be na wo mu hwe me pato wo de he
Deuteronomy chapter 23. We are kind of a New Testament. We have a case Nankasa. Messi judge no, judge and I was here boy and say man. I was a kind of way in Accra head a man judge na word. And so ye bold a man as such. When him say Akuapem Poloo ewadom, but boldness or the man of punishment no. I was say impose a judge and ye born abaso. Or so what they set example. I'm a mebruno the omoyano. I am panso. Upo be defending the man for by way na we be defending. Mebusem Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 18, Emla 18. But we say now over Old Testament, Numbers 25. Numbers 25 going. Unim enipa a two musuon ewo de mamumu. Undi nyan pon de ye wom. A day woku nipa 24,000. Ayamamunti. Na ka say na Jeremiah 3 verse and kan say ene jamama ye mu hwinti no ena egu asase no ho fi. Etu e ni say na say ejumma na be normal. Chese wo mpra e normal. Ayam be jamanfo e normal. O treke o social media e normal. What no for ene seduce nipa e o social media e normal. Na adaw bewu ana da wiase be ko na wie na abumu sampa. Say na ye abnormal. Ade na na wo friend normal no. Say na ye abnormal. Deuteronomy 23, verse number 18. Was in fact a mammo apede, and for Ojamanfo apede, ana okraman apade, Emma Eradunango pon, a boy say beeremu. Nanimiluna, a Radunango pon, Echiwadia. What it was so many people who say, Sika unya free, Sabeman wada. Was my mosicano, Sessican, a Chiwadia. Tirie, the Sandy Paweno, and Quayeni interview Bunaka, I well, yes, or boy, a man, what you may sit down with moon, what you want to cow moon, what to cow, chronoma, where you young basso. Now, chrono, and that bonnet chrono said to mamma. This is what to cow when you see cat, what's it down with the mamma, where you more basso. No one will be with Babay, board, I can't say, may I'm Robin, may never say 10 years, 15 years. Now, may sit down, we will may sit down. One bit my board, I can't say. Because Ephesians 5 verse 15 to 18 going, was in your mind, ye hintayon. Ephesians 5 verse 7 to 8, no, was in your mind, ye hintayon. I am not any one possible body impo you. To be a year so bit like I say, me arm robber. Any other back can be a door, can I say, a maybe a terminal arm robber, and they say they may die. No one so back can say, oh, me guswa, me arm robber, and my money arm robbing there. I dare hinta you be an new sounds sooner. Obi ka say me dem adwuma nse me ne mada ene ma misika ka say wo ya shawo ni we slave queen na eno so eye ni wusem ni se so sa ne mane man to kura ama man no he say man ni future agis agwensa chiraba o man na koye adwamammo man adwamammo country adwamammo o man na ye o man a adwamammo na asema ewo mu adwamammo na asema ewo mu o man na ye o man a abrabo bone na asema ewo man nim adwaman and I said, my woman, I don't think that obi no for doors kakra bi pe. And I'm saying, man, 4 doors until no be celebrity because followers. I didn't try. Obey no for me. Now, be kind comments. And I send me, give me your number, inbox me, Jaman for Bema, inbox on near. One inbox on Kowale. And I inbox me, and I want one a Jamai who yans and quantity, dear bonnet for penal, a pound when now womb. Or Sanka 4 says on say, dear you know, see or baby or na come e wo fidie ni asew e na ne nsa ye homa na de oso nyankopon ni no obefiri sa oba we hu afi no obonefo de obeche no sa oso ye dwamanfo be ma e na aso wo so ba ye ma no obawi akori ma wata ka ho entabusua asam na ye ka ne sa no enya agudie sam kura mamu nteki no ma kura na eyi musubo e na Akuapem Poloo ne mfafo na aka ne ye musuo sam bonefo ni yusu wo mu de chinipa ko sa ye mu picture back out the better one no woni mema o makoma mum no beda e o picture back no ho bi kura physically kura won hia wo da ba na wo ne ye yen so enya influence e won so woni do be picture flake Akuapem Poloo ne life ho ya woni impact boni a emma maburu no na nsanipa we ni nsehunu ame a che na ne nyam ne na se ye wote se a che kronfo a me pa to bedi yaw ana obose na wote se a che dwamanfo na dwamamon adwuma no ho a na wasa wodi yaw me nkokodi yaw we ho mini ya odi bia ma no ya odi am wo ma no ane se on sakra na owu a
Obeko say him. No Messiah me ya say, yes, one them 90 days. Wabra nka say go twa nti enya me ya da bi. On dem fensua lesson. On dem fensua nyansa. Because ye mu anukumfo. Ye mu anukumfo eno abeka say na asem o ya, na asem be na ya, ne maame nwuye, ne papa nwuye. Ye bon ade ye na kodem a omom da prison hono no, wo be situation. Obi mpo de wanya bone ni mpo. Wo de wagye atimo court wa ye bone no. Afede be ne ka say. Na celebrities agese mo de se menim ena chinchina aye omampagini mayenyi no omampagini mayenya ka police de benti o chen hwan o chen mra emra na aso ni mu nyame adom na mra bi oman ne mra bi eti asade na aso ni mu ti na bible ne se omu kan so mu yenya nsafo no o da mu da ne nkwase a hwan no osuro nyame a ne attitude ebe akoye say ama udi nyame asam so a wo ba ko twa nakedness oba be ndu osuro awurade obetwa nakedness abeto abontene na nka mpese mra be so ni mu enti na kwan so aba na wadie no na ne ye no ase wadu aburu no watwa aburu oha bia ne mu je odua na watwa nti wono na dwa mammo ne hu agororo na ne hu ade bia mu nti no ode be pie social media na nka wagoro ho egina wo ba ni mu a woni spiritual impact betimanya wa akra ne so woni ho mu a ebetim de wuru akra no e wo ho na wo sa de ba social media just obi kunu hwe wata so obi kunu enhwe wata so na da beto woni hu ade na mbra so mu a ye omampa na aka na kufa woni adwuma bi ho na ni bedi abede no na ni bedi abede no yese ya Akuapem Poloo sem adwena wote a ofa yese ya Akuapem Poloo adwene se celebrate o ya celebrate o celebrate there e den no ye mo nkyere me o ye dey family odame o ya celebrate there no ye o ya celebrate o ye dey nyande o ya ne se adwamanfo na agina to me because of the body no eye adwama akono body ana omo yi omo ho ne no for doors no dey seduce nkrofo na mo nso ni di akire sanete enti we no impact baby na o make say bi ase obi a otu mai wafu bi ohun ebi ansa na ya beka sa mampanyini emeyenyi Akuapem Poloo no ebi a ogada youth no na ebi a ohun ogada youth no na otu omfo na wo kire om good behavior o ti ase nti sa nkrofo bi sa nte se akosia agwaboaje tie ni ye ti sa akosia agwaboaje okay FM ewo mu na the message bi abeto ho message no o de tu oyerefo o ti ase nti o ti se ebia ya betie akosia agwaboaje because of wakokasa e de akotu awarefo eno na se ebia bibi sa no wo kaso mampanyini mbramu na wo de ko mampa na mampamu ne so ya akola na o mani nyina panyi no enti asema abekọ na nim se ombram na o mayenyini no ebia nipa ndi bem nya de ebia atanchia bi ebu atia no na o mani de ato nim se o nana wanka bone on da bia o de afutuo beto ma maiwa no ene awarefo no na de o kan ye kura wanka bone na nsi enim de enti a wo mu de na akoto prison enti we de wadawroma wo de tape ni ebe ya wa anya abotire botie se wo ye bone a wo de ya jail ne kwan fa otumi ekoyi no na kufu adohwe video ni din no a onu ahwedin no bu se ada bi afutuo a wo de o man o ma oyere pa futuo o ma suban pa futuo o kasase de be ya wo ya abai wo a wo be dress neat de obuo ama hukunu nti we de won ka bone eno de mampangini be ma be yi na no ba be yi no na we de enipa na mpanyampa naked picture ebi kura na kufu adokura no onu akwana ni kura abosa picture ayi supen na yeso wo se na ni bagye se na kufu ado no onu as onu omampanyini no owura fi se aside se owo ne ma no wo be ya mampanyini na oman ni nyina aso de se wo ma ti na kufu ado ba so o kire se ne baba pa of which so we nim se entumi nsi da ne baba pa na yuro no sei e de batu social media na ni bagye ho na na nye ho na se obi akoye na se nipa no mra na a kire se da bi saadi we no eya ni wisam ede agembone se nipa tirim nya ho nkwa wo ye die nti omo mabu na ba no besua bibia firim nti eye ade ya etia emra we ni enti ya ma sentence a wo gina so mampan konkoyi no onkoyi ni se na omo mu da prison de na nka so onkoyi omu nyina enti nipa no wadi bone no ama court wo wadi atum pictures na nam social media no hwan na ehunu bi enti wo hu video no picture na te wo say
Men kwate ono an ode ne ho na ode ne picture abeto wa me pato homosexual afo no me pato na to dan momudi ense ba e ban se na kan se yen stop wom homosexual afo no omba je dan de ofie se de nti a wo se yen stop wom ne se enya kwan pa e wo so mo fa so nti ba sa e be sei oman no ene nipa ewo mu eno mmea kra betima de akira aba na obabo naked e de beto de eno me bia ni akiri eno bia ni akiri aya busa o me se be bia de be fa bia wati only the spiritual side of it so do naked ne beto abontene hwe na sa sunsun foma wade na ba bebrebe nya only de ntia wo na mo ni nyina nka sa why expose wo dada to me biara sa na bonsam sa bonsam ahom wona no mo so omo ware yo omo ware omo ndi nya pon de no omo ware itu money nam no wasi yawo no musa wosiro me ne fa odini fa sa na yere said the wutimi na na wasi obi se nipa na wasi no hu nsa na ho ya fa wutimi se ne pe no hohombo ne hu na sa wo attract na ono meso pe bato oba be na yere oni do be ya ne nsa be kan na ede akono honhom ene honhom fam ma ware bebrebe edi emaninya edi nya keke ana sa hu roro ne sa we no nya keke sa edi dressing se de wusi dressing e kire ba bia wufiri ni se de wusi ya ho no e kire ba bia wufiri ali su atu mu Amen Ephesians ne hade Ephesians 4:17 was it me kan na medi adanse Awurade mu se mo nante bio se de amanamanya aka no enante wo mu adwene hunu yemu no wote amanaman na aka no ene nante wo adwene hunu yemu to obi ye wiase ni no won suro nyame no e dwamanfo ba de SethEkow Polo a ne sankrofo na wo mu nante wo adwene hunu yemu ono de oye bi hunu se ye because of the obedience Romans 14:1 they say aduane nti mense Nyankopon adwuma but omu de don be die nti na oba we wura no organ ha ese bi ni edimpa ba no age osenka 4:7:1 osi dimpa na wasie nya ese ahonya de mebu 7:2:1 so e kan the same thing osi dimpa yes na ahonya edimpa ba na kan Polo wage ya nti ani abren se yenya no edian wage nse wage dimpa ne ewo ahoworo mu adwamammom yan tuake bebrebe nyo na asa Ghana fo mebu ni nyina ye ne SS fon kra no wa begina ti hono mubako SS akosua de no na mo tuake afi na exams ne ba na mo ntimo antwera mo se Akufuado na Akufuado kan se the exams question be mamo na enso mo book ne ba ye no de ode bula mo no nyen na e ba ye na ka o paapo o ka se na Akufuado ono baba be ka kire wo se school na wo ba besua na be ye ho adwuma da ache na ono abrew apo nti wo do ani atoso na uti school na wo tueke e ba ne se na wo antima entrance obi timi twetwae dia wo se wo antima entrance na ye wo den wo do wa gwene to aposo wo ba class na wo tueke na aka se so oba be ka adwamansem no eye simple e na to how bia ni mu a e ma na e ba social media no ya omu ya SS4 no a omba ya omeke kanyamansem se asemasi ene asemasi ada no e ban se na school authorities no eyi sa school for na di so we bodo omu angro omu ho omu kan keke hwe omu kan keke wo be kan Matthew 15:19 wasi nipa akoma mu no ena adwamansem awudisem ayerefasem ene enema bonyine nyina efriba na wanyina afi nipa mu leba na agu ne ho fi na aka sa odo no po kan ehu ho fi enam nsam ena asebese ne medae na nkwase asem nko a nsem hunu nko a na asebese ne medae ena sei na adwumasem na oya bedwe TV so ena sade oba ne bema beda no ye besam ye magana fo hwe kotra ota da ho na akere ha we ne on oba na aponche a otifie wo na akere ha we ne na kusie otinwuram wo na akwache no hawa wone dai obana denche modan su mu na ache no hawa no obana jaman hu nyansa na jaman hu adwene nko a tinyame aya dom ne anya jaji bia ode na si fom na we 90 days so amana hweka na mka memete kwa mye so man 90 years kura ibe ne musin 90 days na na 90 days na moni abri na we de we man 90 years kwa na ye lo ko kwa no mpi manfa nyo man kwa na ye ho atoye na ko de asua lesson next time wo ba wo ti de we track ne kwa be dwan na mrum be dwan we say no opie ba wo ye so se
after 90 days ni opie ba obe post pictures a nude picture ewo aba social media dabi efutuo nsacha nipa gise ensohwe efutuo nsakra nipa gise ensohwe chewa nkrofo bi a wo be prisia to no fo nyeye nyame wo kwado mo fa so say ya obetima ma ye jam no ombara mu say ya na kwatum afi wo to di no so wadi nsenhunu afi na adwene ba na ho so enti nyame wo kwan ya fa so a ono obi abetima dili wo ba da kwa no hu se kwan bi se nyame fa so ama Akuapem Poloo asaka na adwene wo ba da no hu because enye obi a na be preacher chene se sakra adwene ja bone ya obeja ye dabi obu on magis onu a kwa no widie me bi kanani ansa na hwe nyame pontem amenkire obi bi wo Hosea 5:15 enti I say no okoda prison obetima suya lesson e wo ho ebie kura opie kura wonye saade ne bie wo da unim nyame adun nyame akwan enti mane nya oda kura se wunya na nya asoche de we ho asoche na mu wa wo bu mu wo secret wa wo je bone wo secret a wo de empie ye no Isaiah 3:1 wo se wo sefa wo de ye nyansa e wo ofetwafo a ye nyamfa wuntwaye no wunya wie wo de na wo so ya du betwa Hosea 5:15 wo de tie Bible Hosea 5:15 o meso bo no gise ensohwe te se Akuapem Poloo de ye na dem pese ye nyina ya te ase ne se me preaching ho ai nkan ten fanu sa na nyame asem tie etwa ha na etwa ha hwe encha se Akuapem Poloo onu kwa na edwamanfo se obi a Ghana ho dem pese ma te ase pa and no enchire se onu na edwamanfo se obi a Ghana ha da na mo no onu ne nkrofo bi na anim wo social media ye obi so se area bi mo ma social media da but edwamamo ne obrabo ne a woti mu no ba fa se otiri mu se fa we ria lesson entu ba be kan asem bi wo Luke 13:1-5 going no na Herod edi afase ana okunkum Galileafo bi e wo na afase nim ana nkrofo na tin bebo Yesu amane na su afo be ka che ne se what ya asem asi se Herod edin afase no ana okum nkrofo berebe asema mezi ane kan nie mi wia be kotu a kire Hosea 5:15 wose meko na mesa ne makoma fa akosi se ebeko wo mani na wahwe manim na wonu ye hia wo mu a obehwe mentem Hosea 5:15 wose nyame se obetwe ne ho afiri mu nkyɛn ama ebia ka wo mani na se wo mu hia wo mu a wo mbehwe Nyankopɔn ntem ye wonkrofo bo no mu aho agi se wono a ekonani wi a afei obehwe Nyankopɔn ntem mesi one nyame ase o ese ne judgment no ankoye Nyankopɔn nankasa de a ebeye paw na nka na ebisankwansi osade ayo na akwa nipa judgment a wanya akwanya se wo koda prison obetima atena ase adwene obetima nya obi atofo obetima adwene ho se na de ya mi se kame wo mu a kam masem ene sai ti nyame wo kwan ofaso a ofre obia but wo mu a wo mu so the same trend no also can be Luke 13 wo de ti asema me mizi ane kan abra ye be kan sa asem ne kire no Luke 13:1 na sabre no amu ena nipa bi a wo ho no mu e kan Galileafo a Pilato edi wor moja efrafra wo ma for de bomu no asem e kire no ena obu ase won se Yesu na ekasa no ena obu ase won se muzu se Galileafo yi ehun sa amane yi nti no na wo ye ne boyefo se ne Galileafo nyina na mese mo se ente sa na mo se mo ansakra mo adwena mo nyina bayira sa wote o se wo mo hu sa amane no wo mo nya abonefo nse nipa nyina wo na mo se mo so mo ansakra mo adwena mo bayira sa ebia wo nso wa post picture bi a chance abeto social media pen ba wo de no woni dom ewo chintin empie se de we de na pie no am trend but the same picture na bia it is so once akra won so wadwena a time will come with the bi kra na nye court kwa na be ka se condemn 90 days bia na Nyankopon na no be dilia power prayer at once nti yes obi ayi ase na ye hu ayi nti wo ka Akuapem Poloo de na won so check ho wono de oda social media nakedness na wo so wo sha atade mponie kwa de be se wo sha atade so won sha atade odura simponi na okepse wa nyina guhoi usira mu nyina guhoi oda onfa nam social media ba do nam area
was sassy dressing, no down found social media. We don't know area anti. Judge be a Judge be a no man into this. One of the Adia Bakwa a denny. Adia Bakwa a denny. Otemufo. Did I say why are there? Otemufo. Obu at Yango Pond at Woman. What kind you show me 1 verse 16? Was so what I am? Tie ketwa sa panyini na tie panyin sa ketwa na menhwe ni panim e wa atemum because atemu ni Nyankopon de ya wo be kan se kan Chronicle chapter 19 verse 4 going na wo se otu atemufo ne fo se omumu atan sa de tene na ga se nka judgment ne baaye no na be kan se o Akuapem Poloo, you are not guilty, therefore you are acquitted and discharged. Enka we enka make enka come judge den tie ni pa enka e command den e command den unim de ntia meka sa wo yo temu afọ wo di asem based on evidence a eda wonim wo di tie ha mebusam 24-23 wo di tie hwe Ghana emra ya adwuma bobo emra so nya adwuma so ayekro ya SethEkow akwa ye onam USC twini Jonas ya wodi mpanyimfo atema glass nkwan ensam na oka no as compared to abrochire ene Ghana ha no mpanyimfo ne system life de eye true e kire se Obediah eye ne de yie ele obi nso so eye de ne manfo abro na mom babia me ne twini Jonas o problem eye atemnidie na odi no aside that na asem na wom because all kasa no was say twa video no kira we say hwe area ho ampani ampa 1 minute bia so aban ba se de be enamu 1 minute bia obo se bola ka be fa kire ho 1 minute ohun se pure water ededa from rough o twa kire ho ba de kokanta manto ko kagetia every 1 minute bia no na sa ayi gata kura ade de kata gata so bi kura ebitimi kura yi na ayamna Sebe ya kula obeni obi mo ade abekata so kwa problem. Even street bob, street light say street light ne bob etimi se. Say here dan ne emfa bi me she ho. The system is working no eye true. Ne mo problem a me ne sa be ma ne wo eye Jonas no wo ne se. Atem didie no. Hwe. Wo papa wo ho. Obetima aye ade a wa wodi tuase mponya kwa na abeka mpo. Eye nkwase asem straight a wodi nsenhu no. But enisa okacha opase wajimi ana wudi nkwasa asem dabi because of any dia e was ode ma opanyini enti dia okani nyina no evident be bia show say omu ye wicked but ubetima can in a different manner a kire say omu di yaboro wa bra umfa atemdie enko omo so e ba sa edi nkan no se we kone sa 1 obi abon sa asem aka na 2 wonsa na obi atem. But so you say the akwaya say ase oba o man nimu a ho akwaya ahin obi no ebi so po asem na ama wanya problem ti say oba wunchi kura no a na ama wanya problem ba ebi nso a na o kasa with passion say what dey your man yi but atemide na wo dey ta akire no nipa na your more fire e ma on likes no say bia na for power sankrofo ni power so mbe you free prison Akuapem Poloo na achi ni send followers and yabre, but so only 2 minutes ago in free prison ho. Sanity. Enti edru babia. O kasa. Exodus chapter 20 verse 12 say diwaja ene wonen. Enti ubetima kan in other words. Actually say mo amu hwese de obi ye ne man. Ene say de yempanyimfo se ne Ghana fo te ha no mo a. Na kese omu nwene ye ho, omu di yaboro. Omu di yawu, omu sai ye daache. Ubetima ka wanyina obi ono apanyine kura hempo a obehunu se akwayi kasa. It is sometimes no say wudi atemti miss enti we preach kura na say we preach di atem say wudi di atem na ho agim na ho agim da bra e ba ne sa enipa no mpo nya na agun se obetie mpo na wafoma ba enti abusuya di ye kan asema me kan ni nyina botan ne say men take issue for granted say asa wanya hwe waye bibi papa so nakedness be gwa bontena no nya hwe na ne boni baby na ka ho enti na o ma obade say ase enkrofo bi eye ba asha woni akwakoche wo mo
Send a corner the Cadena. Nanenko and Kagochana day. I didn't go for on which house of a bus, I will never question on. Etrase, and on Nana, Wissam Bebiasi, I will be a one. Entabusia, as some na better home na ye can, as some na better home na ye can, and ya some my fanatra. Men support no that. Akuapem Poloo men support no that. On no crowd ya to not yet na we they say, a banging Air Force. On granting now, you can't say pardon, naturally say. Pardon the answer. Oh, pardon the word pardon no. When I question the additional, say the meaning of pardon. Say, Yensen Abesha. Obi whom obon and not just a ocean. What you mean sent on Mampangini say, Uncle Akuapem Poloo. 90 days a man in a Yibiao. According to the Awaya, emblem, Obetmenya from even 1 day, adequacy 3 years. Obetmenya sentence. Near man 90 days. Where there's so man, what the man warning. Now the eco school ya we late, typical school garden at the mountain. Now, Cordono. Ayana teacher no or town. Debbie, what the bonnet cock said, the Baya, obey you to Bonnie Belfinimu. I know some punishment, no. A 22 one be through, a 3 never be through, a 2 more good bounce. Your work ranking school punishment, teacher for the man, commit my school. But oh, honey, your mother book to not put down, sir. Sana maninga was a basa a brewa so dominum. Now my wife gonna bounce. To person by getting Bonnie Bimunti, not all near my papa. Ain't it a one chow bampa, we are Jabonnet, maybe some 23 verse 13, or say, young man, young Tiawong. Maybe some 22 verse number 15, was same far and a Jimison Batabo Fracomaho, far way through. Akuapem Poloo, and ya, a quacketwa, and now they are barbono, and they are such a bit in the man and a prisoner. Said on a prisoner. This enquire cried to be a vessel 12 years and can man your bond. O bonny yano jan. Not in the warning, but we were not current in the prison. 90 days a night here. My sister Kajajin and ever can say, on finding Concodia. And the moment I can ye. Now, Jagin is a walk, bon, what Yatumuna, Yaman, such an to our wolf. Maybe some 24 verse 23. Proverbs 24 verse 23. Who did he? Or say, Yenum so ye enyansa fo de ya ti ha yi o se we ye enyansa fo de ya ti enyansa ne ti ha bebu 24:23 na yenum so ye enyansa fo de ya atemu mu animhwe enye wote Akuapem Poloo de yenyi no ade no de ehwe ne yenyi no o ye hwa yenyi no na hwa no de won kwadam me se unim cases a obi di eda ho no mo obi mpo ni mo hwe o. But what them, or we call on what them by any nasem, because only come up for Bia. Akuapem Poloo to prison, or no, or certainly going in our court, no, I lawyer be a Macabia Mano. Let the answer say, the only man say, would you find out the most with different one? Nay, I just saw a jail. The only man I know at Nico prison, no. What does I know Biacra when your lawyer Biaco Tauchi? When your lawyer Biaco Tauchi? Na akoma 90 days ya 90 days ya wose mebu sam 24 verse 23 yenum so ye enyansafo de atemu mu animhwe enye de wose obonefo se wotene no aman bedome no na amanaman ebechiri no ti hayi wose otemufu a obeka a kire obonefo se wotene no wona wose oman no echiriwu na omodome na we de wonu aka a kire obonefo se wudifo ade na se laga na fo da so na ga se ga na fo mpe no kore because onu temufo no nipa ro di bodon wage atum ha ne se gwachi pon no ye na tum a kire se wodifo wonu se wodifo court first no so wonifo a kire wo so wodifo enti wodifo no ntika court no tushile nwu so wodifo ana nanga otemfo na juma ne se nanga prison so paso ne se wodifo an ye ma punishment this what define Kenya o dey me say 90 days no wa dia free no kra wa dia free no me be bo ayi bi a kira mo asem ne so hwe o ka say ayi onu no video no nko de be to no nko ade ne ko 90 days no hwe ye wo kuo bi Child Right International ya bright appear down no wo mu di ne ko dofsu tie ne ye nti dofsu fo so ye case dofsu fo so file case edi tia no
The cases no mditi ana ye case mako miensa. Akra ne side nkwa yem say 2 and on one ye 1. Sa indecent exposure no. Sa wa ro ne ho now Obani Akuapem Poloo and I say wa ro ne ho da social media. Obekamfo no. Wa woni abre wu nua ba ne Akuapem Poloo and na wo taste wa beda or the naked picture abe social media. Obekamfo no. We ya busia pangini bi na wote say wa busia mu oba faase bi oba ba bi wa busia mu young girl bi e can naked picture abe social media. Wo bedu silagu no so. Nti we no e wase e kamfo judge ni mom. So why you bold? Na wa nwene ayi ni ba dom e penasem. Na mu odwire the interest of onu Akuapem Poloo no ngasa no. Ne daache no onu ankasa no na adwen sachara because ye panishewa. Ye boa mo asesa. Timebusam na ne kan o se enim kapefe eya chen odo ahinta. Yes. Obi a wotawo na enso presence odo. We dangerous. Aha, there wotawo. No, why no say opa wasem. Any de ono no o seke na no e kan asem no. Yes. Me say man 3 years kra ma no aka no. Ye man 3 years kra na sanken ko ba bia 3 years kra ya no nipa amanfo de bi ma yo modem sa. Obi de o ye ko nipa woni mo hwe ko no wodem. Ejabusia we ya de ma ye so so kra yema wiase hu se Akuapem Poloo wa bomusuo se o na se ni naked picture keke ni naked picture keke naked keke yan kan Genesis chapter 9 we say naked keke de a ubehunu ukohe obi nakedness ase keke na ni one person na odin naked picture beto wono no honhon fam no uni mmerema wadu o ma hwe fam e wasa picture na ho wa gwene ho pen se keke Genesis chapter 9 verse 24 na Noah ediso tenu free ne nsabro mu no o te de ne bakuma no aye no o kan say wadome Canaan na obeye akoa mu akoa amane nuanom na o kan say nhya ne sim Nyankopon na awurade na Canaan enye won akoa wote wodi Genesis chapter 9 verse 18 go nyina Noah kono mu nsabo ye no a ne baham ko ha ne nakedness no na nizo tenu a wodome no ene wo mu ne saha masefo no ene ye Black Sea tieniye from Egypt to Kush, that is Ethiopia. And I buy a down hand my ye before no abusia. Enti nakedness nya da bu ni keke sa da hwe. Nti agyen kom izi aka say Matthew 5 verse number 27. Or say no ye se de ye ohwe oba de onu oba beda. De onu oba beda. No. Anaso onu oba da men say awade oba say wase awade. Ukofo bigira wase awade. O se da me dia mese mu se de ohwe oba na ne kwan de be e don no wa fa no akomam dada. Ti Akuapem Poloo de nakedness betu social media. Woni marima honhom fam wo mun ne beda. A mun so nya mun ne beda. Ye kan say ya o se o da bi. We da sanja hwe. Afa yemra issue nimu. The matter na e da hono no. Wa kasa tia judge na e wo so sre bone fache. Me kan no kra kire. Afa tie matter na e da hono no. Na unim bibia bisam me say we Akuapem Poloo case we. What they call asante hena himfie. Ye ntwani dan a bebo ne ka. What they call gamanta himfie. Ye ntwani dan a ye bebo ne ka. Ye betwe na so kan ni mpa betime twawasuo. What the free traditional side at the back Christopher side, Christopher side American and call the punishment can in sabe kan no de ne. What they call Islamic side and on so for haram. Nti wan na nka bi ma. Nti wo ka bi ma Akuapem Poloo no. Wo emudian fa. Wo yo Christian na kremoni ana say wo ye traditionalist. Emudian fa nti wo de o ye say papa. Obi bomusuo. Enti hwe. Obeka 1 Samuel chapter 4 to chapter 5 wa. Asem bi siye. Ema ye be Israel for din kugu against the Philistines. Ema Nyankopon pamada kai e be fa koi. Sa asem Nyankopon yi kire Samuel. Ese obeye ade bo Israel mu na obi a obete no na so be ni chiu adentira. Enka asem nanka ye osofu Eli ne matu pe eni disabone no. Ne matu
ne di sa bone na nka osofo ne nka ho but osofo ni problem a ewo hu eni sampanyimfo hunu se amanfo bobo ho adagya wo social media no manfo obi ansate example a wo ma ya hwe ha tie ne ye menwe o ya ade na ya mebo aba so enya mefa ya o me de no tina mo program for no say fire for fire na me wie no aba osofo ba na wo se wanya vision say de judge ai Ghana mpanyimfo ankoyi Akuapem Poloo a ai nyangopon bufo bo man damnam say Akuapem Poloo damnam say onam say oyi onam na o preachie say Akuapem Poloo e wo kan kwaje asem ne ekwache no tam mo de nyankopon din mi ni ha mo se hu ne fa 2 Corinthians 11 verse 13 was Satan etuan say han bofo ndi hu say bofo bi ka kire say wi a kire wa emfani gina say nyankopon na ekon 1 John 4 verse 1 say mo nya hu nyina ni mo nso hwe say efi nyankopon ana enti awasa wodi nkan sohwe won hu na kasa kire no e wo so sohwe yelo buti ya say menya vision na o kan keke dabi enti ye wo musuo hwe 1 Samuel ayi no ma men kan kire 3 verse 13 hwe nyankopon de punishment ne ba no o de osofo ne ka ho bi enso bon na ngasofo ne nka ho adentira so yo osofo a o saye otimufo e wo so ogu atenten ne enti se wo yo osofo no adwuma ye otimufo de a na o man so ye bon so o ma atenten ne ye adwuma nti wo osofo no wo kan de enso wa nka o manim ye wo de tie na wo ye nya jaja na ni abra no se ye nya Akuapem Poloo mfamfiri wonom amina kwa ko man be 2 years ra 90 days ya say emfa hweman so ko besa obeba yesie abeto an nse hu se nyame afane nsa nka na nya ayi oba anya nse hu na wo se ba bedi nya to ekin ya ni nyoma nse mi ala be impact papa be na o ma mabunu no nya se na wo se o na obi yo se fo na ye jeli na ono ya jeli hwan 1 Samuel 3 verse 13 wo se na makama kire no se mibu ni fiaten akosi da enwoyo no nti efri se onim se ne ma edwetwe musuo na wanka wo manim wote 1 Samuel 3 verse 13 nyankopon se obu osofu eli ni de fiefu aten akosi da bone ni nti adentira onim se ne ma edebe edwetwe musuo nanso wanka wo manim wa busa ho se dia Akuapem Poloo ayo ye nya musuo na tweba da bia nkwase asem kwa address basa ne trekking ko a nya musuo na tweba na ya nya jaja wa kana ni mu a se ena hashtag free Akuapem Poloo ye mfiri hwan na unim grofo da prison hono mo sofo na oya sorry say COVID-19 protocol nti ye chire no ana manye demonstration ye nyini mpie sa ni pa kwa so yi ni pie edu sem Ghana pampa iwa akoto aba no omom kodi omom ya campaign no omde those mass be say sa ye pa obi ebeyi na sa asofo we na o se yi ni free wono mo na wa akwabo nakedness de ato adejane aso emra so mu ho na ye ba be ye de ye ba be ka say me pa chaw afi yen komata ne so pa cho share video no na invite nkrofo aha ne like page no Obediah Radio and TV like page no so the be ya ye share live teaching na so wono mu a won sabet makabi me pa chaw Akuapem Poloo judge no kwaboa no judge ni di asem se ena eneba we ni asem te se obi ne tamfo na enya into what they set a record said the be ya onye bio what one say enya no na ono ko kese wo kwasi wi kula wo ye jeli wa wo ba ye kra no wo no enche wo aba bi nyan se on na de na ho na wudi mpanyimfo adam se on na de no ho won na de na ho da memza o ka se o man emra nim na Ghana for ye nkrofo bi a se emra anya adwuma ye ka emra ya adwuma nso a ye kura ase ese ka na aka se bibi se judge na nya ko dura next time bi celebrate bi ko ya ade wo se judge bi nya ko duro edi asem na wan hwe ya obagwere pressure na ho but se wo di asem ayu ubedi asem no without fear or favor wo de tie we Jamaican we okay FM number wo de tie wa won tie asem na se no me be se wo tie asem ni ye ni ye analyst bi ewia na ma ba oba no video na wo se nyame ya cha ne se
ye nye Akuapem Poloo a na saa oba ne de iwi a oti wo bia nyamese ni ajeli Akuapem Poloo nyame te so na mo ka sa nyame otesoro nyame na ka nyame te so na odwe Akuapem Poloo ho o green na ho se bia obegya nkwase asem ni se hu ne nyamansam no aba be ye de tene na wo wudi bone na wo kura wanyi waso twen na nyame te so na wasimu anya Akuapem Poloo amede eno me ba o man so ye mesere e pa to yenko tie voice we yenti pa yenti enena ni mami o be krano I'm a thank you. You were here na wa free. Oh, yeah, na Mr. President, introduce here. It's all to when not to see here. Mr. President, mamini kama wonte ase de wo ka say eye lawyer Samedako. Anas legal team no wa member. Wa mranim ni a wa ben papa na obekere asem ni mu yi. How asem ne tie. Nya se wa ho no keke se de hun se keke no. Kokoto a mbra na ye ka no ho. Ti de mbra na se na ye adwuma. Wo de tie. Valentia. Yeah. Oh, yeah, na body menchia so ama senior comrade. Yes, CP before your friend comrade. Emba. Royal mama nchen we de wole kwa menkroma tikese okay FM omunkomo no enua ena ababa wa fefe Akuapem Poloo ne wa kopi asem e wo court na di asem na enua no meti ye ne say 1 judge no convicting 2 convicting no wa remand no 3 wa remand no afen wo the sentence no beba na se emremu kokoto bibi se sia enfoni ba ni twa ekyen. Okay, so in semi working HSA ababa rana wo kana asem Akuapem Poloo HSA court edina asemawi no muti na asemawi no judge no after say ohwehwe nsem nyina mu no wadi atu se ampa Akuapem Poloo odifo nti yakase a convict to member church odifo na dem titi impone say onwa na yeputa na so odifo na so titi mo onwa titi mu say odifo dise wo titi ni so odifo na titi nya say ebe ko so achene tintin enipa na tewa ajatum say ono odifo send the picture na onim akra na kra na wo de opewro akra na ho keke eni be gina wanim no ewro won so ho keke ne kra no emlamu ndi akire ya wo wan fa anse dem o wudi apia bontene nti abontene na apie no ena ya asem no nya ayi na de say no obi kwati ne ba be madwale anaso obitimi ne sa but pie na wodi apie no ehun sunsanso ne say ne be ma betimi ne yela dawod edem but so did the same enana ne da odam ni pia bontene a o ka so be fa ho di say wona ade ho na wawala oyere emra bi be chew e wo sa ade na ho nje na ya asem no menya ignorant enka de wo be kan fa press and koto mampangini so ehona judge no ebe kase so wa kase wudi fo die ene ne bu atenwo wa wonu asem awa ya tin so wudi fo na se judge kase yemfa ko remand na ekiri obe sentence wa ekirensem bakope ekese possible say judge no obeso de wo ko treason untina wakase yemfa ko she hukumba kana yenyewo test because uchi nsem no mukana o say yemfa nko kom na yenko hete am passe dia onyima unse mremu no we in the first appearance of the court no how verdict ne ko ye no aha no wo chire mu no eye lawyer Samedako Anas lawyer no okay when you going to be on him it didn't go self prison like that in this okase yemfa kushina bra so the chairman say why na jin say emzo wono obese odo ko itiasi intina obese o yes sure say e dey bie ni wa isi no kwan say
or don't go if you are sick. Wait, just say this kind of lawyer, Michelle lawyer, Samidak, were a very good lawyer because or predicted say once you convicted Akuapem Poloo. Now, yes, uncle remind no. Now, the same time, no, yes, uncle say when you manano. And now, no predicted say, not just say, judge, no, will it impobe say, or blew up to prison. Until now, yes, I know. Of which is what you name some penny and pass a bemusa. Which I say, lawyer, we are workers, and we are a very good lawyer. On my explanation, and was our predicted. I'm on a prediction of Bembe. But social idea, you decide you Akuapem Poloo indecent exposure. Your murmur, your friend is misdemeanor. It has a misdemeanor. Just say a also work from the next when you idea. You be brave into misdemeanor and social moya bema. It just say you bet me abo. You bet me to at what be a tobacco. Akuapem 3 years. Uji. Bonena Akuapem Poloo no indecent exposure no ye betime de watum eda ba kwa de kwa kosi 3 years na sa judge we wa akwanya say de waye no wo betime akodem either from 1 year kwa de kosi not more than 3 years na ke say wo betime adem akoduru be say abroso 3 years na judge am 90 days ya sa judge we one Akuapem Poloo edini yi papa jempesa wo ye nyina eti ase no no Akuapem 3 years but ain't mean go beyond 3 years so that is already misdemeanor. I just say if we zero Akuapem 3 years it is a say judge you know e betimi abon kokko and also betimi afine then o betimi ka say ya final nti betia ebia 330 penalty unit. Mamema I clarify kakra ha. There was a judge betimi abon once was a judge betimi abon kokko. Aya most of the time no kokko bono. Ade a ase unye bi da enti wutimi de twitwa anwo say ase we your first time. But yen fancy tribu say judge no Ghana he ya no wote. Social media onu so koso bi. Enti Akuapem Poloo say oyi ne ho no. Ya ade a wo yedada. Enti ayade a woye nya se bi a woye na once bi on se wonya ade bi da na woye once pe bi a eno kra yetimi consider so minye bi da ba we no wotimi ka sa wonya bi da because obi anim se social media no ade a wo de agedin e sanse hunu we ye nti wotimi ka sa wonya bi da etini in you know in her wisdom no oba na judge na wisdom no e just say o ma punishment for that because ayade a continuous ade aside Oba would na bet wow who are there about out no and about daba out no wow personally no e ade a wo tired da na memo no penalty unit back could be a 12 to be think that they be 200 penalty unit that is also multiply 200 by 12 and also be na boko and also do go to see as no e be free zero e daba ko Akuapem 3 years nti e normal mensa we na judge no it me e di amano Nemo sa no ma mensa ruhemu midu a katama oditum no kajaji mbetimi aka say okay why just dia ene na ebo kokko enkoyipim enu nya so beka say yemfa nko police kukum kakra ne hwesa ampa se wonyim ne ade so o chat ye juni sa no ma na ji say ebetimi aye say o pese o do ko efia se ntina o pese o ye very sure because say all fine one na say all boko and yes o behihim say onye manasa onye manasa bidio wa isi kwan ne ade ade nti ma me ka say tie esi ni tire me say judge na ebia wa na ji so person o de for efiase judge lawyer we a very good lawyer ultimate ono ade na adwene to ade no asa predict say the anamo a judge ni to no hu ni say o person o de Akuapem Poloo ekotum ampani ampa anso de na to mu nso ampa ni wie ma ya wa wonti asem na sa wuti fie no a oba we bomusuo kakraka o ma we mu na nyame ya adom na ye twe na so wo ho a oti fie se ye nya Akuapem Poloo no meto ne to ekene so yem fa ne ko na etsi no other than that no inka ebia e fine na ko betimi dia man da na si dia o pese obo no kokko keka ko betimi dia man da na na asam no Akuapem Poloo bia no wadi di akiri oye bibia bia be ma judge ne buafuo
will not deal, or she will not deal leniently with her. Absolutely. I just say a lawyer, and I say a man or more court. Abusia, yes, I call next lawyer on obechere and someone a ginaso, any two mono, which at the Kodia, the substance issue, no. Substantial matter, Nankasankasano. I ginaso 3 charges, no. I ginaso the two mono. On say sometimes we are getting near, we are Christian. Say, oh, yeah, dear, me. I don't know say fire me, you know. Say, Abraham Ben Moshe can't simbi. Na me be respond to fire so. The entia me bo Abraham Ben Moshe voice no any say me ko kan asem bi a on kan ya enye. Ezra chapter 20 verse number 16 say hweye na wa ni wodwanko ho adanse kunu mu. Eni say Ben Moshe anka ne sa na me be ka ne sa me ne na ni yi e wo mu say me disprove ne de but e was me ye fair to me nua no na me gina so disprove no ne nsem no ntia wo say me born the voice no sa na won so o kasa wa asem bi ho ubetima kasa tia judge bi ana say lawyer bi ba e bi asem no won tia ase nti na manya abotere e de ma wo a wo no we Kristo ni a won tia asem na se lawyer ni nim judge ndi nti a wakoma na court da afiase 90 days o wa akwanya say nko ka say onko dem up to 3 years but waman 90 days now we say this judge we yatema na munu the kind of person away e bia na wonti asem na se ti na manya abotre se de be ya as wugidi ni no me pesa woti asem na se we na be or predict after the verdict kwa me nkromati kese one lawyer Chirebu akodua tike edi nkomo ama tike ekire ne nsemu e wo sa nsem na mu me pesa yetie bi. Okay, FM. Okay. 1-0. No, let me answer. Just will be backward. You taking a plea. You will be a you charge this abono. You taking a plea. You say you don't both saying in an affair. You say Rabano call can or say unifo. Now, come is say court for a thing you know. You will be go why a friend of case management. When you say Kwame, ye the assembly petition, baby, you do case management, no. Now, the material said the lawyer say. Omudru case management na omushe adanse na eba ebetia ne clients na oye ewrabe yi no ena oye se there be ade na du no ye kafe ye koye nimu a ebe ye den enti no ena ye nsesa ye plea no ne ye mfa nko guilty e wiza se wa nye no guilty na se wo ye twintwan se wo ye not guilty a ebenimfo se wo nsem odin pia kwa me ne aye ya boom near boom. And you know, the lawyer no now or this is the diameter so it's a future by say. Fear my some no quantity could chat. One ya, yes, Abuana and your pieces, so I was so any bone. Ukusi, oh, boom, that's why you're fast and free by what you are the other co. Also, yes, I was best say bonina. And you know, on your yes, and yes, say a plea no, and also some rama quinsa, and also say, Nama sent me before. And they say, dear. Masasa mano me say me differ. Na wokwe a criminal procedure code na. What says will be backward ye taking a plea, a year will be a ye de charge this abono no. Ye taking a plea which say ye baby sano. If it's a constitution say will be a ye de assembly secretary no be no or ye innocent. Kopem say ono ankasa be backward aba be kan say me innocence no me ankasa ma pegu e gitim say be differ. And as a court to be dinasem, no I can't say differ. Na criminal procedure code say, so you know banner for the cancer would differ near a twice one say the background, ye beg wouldn't for. Oh, see would differ. Now court to know so a we are for. I just say, Bia, the person now you can't ask them say, Bonnie, I am my crime, my own enter, a year my crime, my own plead guilty. Na the year can be so bano be cancer would differ pa. And the na court no so no ebuya for. Now the sentence na ba bi se nkomo na woni di drum ra. Sanity. Na kwa me say we plead guilty a. Eniema o kire no bi yedi kan say. Ogitum say bone no esiye.
na anu ye bende ba ko ka me budi di se wa ti ko je be ba ko ko ma chiro mate ane enti no santi ti mudie no a es aba ye ka ho asemi no e ade a ya enti no we di en ka besro man o man mu ni na se kwa e be fa so e bi di nkomo no ya na yenye with regard to the sentiments of yina se of mine and abaya ya asemi atumi ene na busia ene komai Ghana na nkasa nso so a ye wo mra wo mu no nso so nti me de me megina ha me ka se me fuaso na me mfuaso enti me nye me den nso so se aba ne saa na nso so e wo se mra nso so ye adwuma nti it is in that condition of mixed feelings no ena me di saa nkomoyi sabi o se nka me nua bi nanka e di asase me ato na ye sure se nka maybe kura na penye ne se nka ye di nkomo a me sisi enti no em se saa na ebe ye no na kwa me ye ni kan sha se mfi say for purposes of learning please the idea se ni na ba ene se abaya no de tie ne se okọ akane no o se charge ya de abono no oni faka bibia ma de fe se mitigation bia ya na e bi etimi ka se bia a half naked photo of the edikan no court say Eraba Rosemond Brown yinti asem ni mu yo for educational purpose me sa na me ma de me nti ase so me ko hede mbra ne ka na wan hwe abeka asem bi na unim na afi udi judge na tem na nyame ni mu so wasa akodi fo na judge na mu so wasa akodi fo I friend Akuapem Poloo yi 30th June 2020 last year kwa me nyina ye soro ye ne ye sa asem odimfoni bi amra ma ho kwan se e ba abonten yinchechemu no se e de daje mu mfoni e de akwa akoto be pete mu ba bia nipa be hunu e ye ne Instagram ama no atretre e wo social media ye kwa me ye brofo kasa de ye kan se akọ viral no na oni kwan ni tumi se oye ne oye no eninti no eno no ye ne charger e di kan no ti heyo picture no se wa na watwa personal picture wo dem na watwa ho picture wo dem a emna no fam ne mfa ho but se wo de apia bonten no eto mra eno ye case ni sa wuti wona na case we no nye nipa nkra mra na eto nyame nso mra ti na onyankopon emma won ne se first Timothy 2:9 oba sha atade ye se ne fa ani ewu ade keka ho Fabita 3:3 going O2 emafo say mon dress decently. What they say? Judah 1:20-23 no say e wasa wo time atade a honam kekaye akekam ntade dressing basa ehun design odi omude session no ne nyina e wasa wuchiri because e do how ba e frefre de mambo e frefre akondo e frefre awareseye e de omamosam na eba e de obi hu akono kwose obi mu e ma secretary ne hutimi kwa ne boss akono e ma efie wura abai wa no na mfio no ne dress nya etimi da akono ko wura efie wura etimi ko wie mu na ato na de asma ko hye obi a efie wura na nso bia won so dress basa ntira nti brebra ma amane ama dress good uye o nakedness e ho no ma e yokunu dia Akuapem Poloo e wo nakedness a ni kunu dia why say wo de beto abontene ana the whole Ghana ni the whole world ye nyina na e wale wana ye to so ni court say we are charge number 2 tieni ba ko na ye indecent exposure no so na da jam mfonyin apia bonten no eto mra e ho sentence no etimi de ukọ dikura 2 years 3 years to de ntie we are charge number 2 ode akwada dajamu onu ankasa abulitimu pode akwada na dajamu mfoni akwada wadi mfie nso na dajamu mfoni aba to social media Instagram page ama no so ayire akọ viral na saa de na oyeye no etia akwada na nkasa na kokwa mu nsem ene nim ene nanim onyam ebize ne kokwa mu asem kwa me pe information kakra bi about edina ye de ase ho no edin tibe mpese me bodi no ebize minim se saa akwada no edina ya akwada ne din a se ya akwada ne din a minim se amama na omokọ manim no akwada odi mfie saa no kra de ya na ye nta mo ne din
Jibia ya be Mikasibia, a half naked photo of your son, ABC, age 7 years. Yamudi, that's 70. But where the DBA saw, then I mean to me with a pseudonym, and I say a Yaparani Diankasa. Charge a Tosomi and Sano. Yes, sir. Sadia now, yeah, Aquadanu Nima or Wasso. Amani Nipayo, Abrenasi, a kind of Profocasema was say, an act that detracts or likely to detract another person's dignity and worth as a human being. In the Hano, charges me and son, and the book Akuapem Poloo. A man called prison Honomono. Akuapem ye on only picture a Pia Bonteneno. Ne family near Baku. Mienu a can't wear a side. So they are crown swallow them picture a Pia Bontene. And iron is our suntino bra a better acronas because say, oh, ya cronis are chronisa. Into Momono, why my crana ya any soye. I quite say, Wafra crabina or ya bema. No fresh more girlby. Now a man into a fena catching so. Mamma wonder, not Panatias here. Tia Panatias and to say, one and a die, you're right. But all the womb penny drain out the abuse of a right. Into a quite say, Akuapem Poloo, no, ne bano, Esa. Into say, ye picture near the Beko social media, no. Ebianca or your penny, I say that. I know saying in picture and fanco because when you Bawaya running tino. Only a quantity to me no one when I want to say mempenny. And I would don't quite side of where you know what you know. I only a cranny you so. And I'm winning arm with Oda to one more. Ya cranen so can't be. It's an also what they say a cranen so the farm with the abre a cranen swasso or can be so. Acquires our no be the naked picture a Pia Bontene without knowledge. As in Bisa. What's your abayode? Sana say, on also so bumpy noa. Once what the across pitch a picture and a Pia Bontene without a crana casankas and the free will because on no one are going to say Fako. Minimum what's them and Manasea. And the sad charge is two, no, and now. And the Child Right International, no, yeah, the Ordan, your friends Bright Appear. Child Right International. The side now Ghana, no, Bright Appear. Or no, the Akrane side, no, Echo Dobsu. Tia some way you. The Dobsu fonsu ye case against Akuapem Poloo. Tisa Akuapem Poloo, no. Dobsu for any case, no. Any two, no. Two, no, ye Akrane side. And a 1 year indecent exposure and a free or no Akuapem Poloo, no. And it's a whole side no crown, why we in Pona Jag and say we're free wumpa, Akrane side, no bed them. And as a Akrane side, Nimpo, dear free wow side, no, so maturity, no. What only dear, oh, yeah, honor, but madam. And in all, in judging on the wisdom, no. As some no acquire in some mensa, a muba could quote him to them. It is a 1 month 3 months, and 90 days. Me ma gele menti asie mu no ebia case ba ku bia 30 days. Case ba ku bia 30 days. Case ba ku bia 30 days. I say who in this sense exposure and 30 days. Akra no de no ba ku bia se 30 na akwa le se bienu nti akwa de 60. Enti se woti wona se wonti ase na wo kan de ya ode na wo di judge na tem mabra. Na wonim de wo keka. Yentie lawyer ne kakra. Na memra Odifo the offend so yo odifo ba no ya ono si nyame yi a che ne se ye nyi Akuapem Poloo a enum me beba oman ne so no ye bo we wi a meko no so ne so na okay Exodus chapter 20 verse number 7 was emo eware nyankopon di kwa kesa wo de agra mu bit flash mani so a eware se na nyame te soro obi na koyi ne ho na ne ho akoba asem na nyame kora apene so se ye ntwe na so no wonu nyame se ye nyina no mebo man ne so na mpache wo satam na Akuapem Poloo edi naked picture ebeto ho no mo no eno de nyame anka se no mebekọ Akuapem Poloo so na mo nyame ni abra ya twe na so ho no mo no na nyame ne se ye nyina no mebo man ne so ene na hu nyame be ni sa nyame we de nyon na sem ni nya nyame a na sem ni na sa difo ne ka no asem wo de entie voice we ye ya meba sa difo ba ne so ene mbo ne ho adaje pa nipa ni se abre no hwe nipa ni bedi abede no ene nyame dwuma no magya to ena ne
Osofu mu na one okonfo de ntokwa ginam Reverend Bofo na obinim suso obinim woni video bi na me fa ye nche Masa nyame mfre wa wo mfre wo nyame mfre wa wo mfre wo mu ana mo de mo pe ese mo be ya asofo ene adifo ana mu hu mo ho ano Bible yi no Nyankopon wo mfa nchewa na wo mfa nchewo eni se common sense fo kura ka asem bi na eto waso na wonte ase eye ne se asem ne hu mu ayi ni ho because nyame mfa ma yes Galatians 1:11 going Paul say na sempa work no and this nipa de efise gi nipa nche na oje ne amfa nkyere no na wonam awurade Yesu adi yem no wonyaaye ndi se Nyankopon fa adi yem nsem wo ya amfa anom wa o ma mu nti ase da ntu be kan Bible no say graphic na o kan Bible say graphic so dia ene o be tia say newspaper o de tie ate akwada no nima o wo so ama ni nipa yo abre na se e kan provoca say ma wo say an act that detracts or likely to detract another person's dignity and worth as a human being, contrary to Section 1D4 and 3.2 of the Domestic Violence Act 2007 Act. Bueno, asatra ko domestic violence mu tieni o entinya indecent exposure na nkwa o se wo de obano na okay what they say Akuapem Poloo ache ne bana bobon no abobo na prepare na nka abeka say ono de banti yenya na na wo do banso ono obanya do mo abeto viral na social media na indecent exposure de awsi yenya wo mo na what they say Akuapem Poloo ache ne bana papa na suma prepare no ka abeka say mna nya no 732 we any charges are the board no na kwa me complainant no on the wine complainant no eye uru bia ye friend no bright K appear oteye enti we no bright appear no so koye case enti complainant no ye child right international penyin oda no bright appear Nyankopon ya adom a zenkanye we na said we tie na ye bo we famu no a enka me try say me friend no na nka ye tie ono so ne side of the issue the no concern about it nanka ya tie ase yi why the yense video no tin say online radio no studio no ente bia no ye be say ye free dwumadi ase omu yen support abusua from the heart na entimi nwie mu die uhia audio preachings na ye ne bi nso a no so ye free number na 0247 947812 0247 947812 nka bright appear we o see a friend na nka utie sa domestic violence na side of the issue na ojina so e de call ye no na nka ya frɛ lawyer bi nso so na nka wa cheche the side of the story nim ye wi a near the Bible side of the story so ato ho no mo na ye hunu asɛm de ye tie sɛ wo de fa baabi bia na Akuapem Poloo odifo eti asem we no yes anete or director of Child Rights International Ghana oruna okoye sa complain no e de koma domestic violence for ene dia asem didi mu ebeduru ha sei no ene awurabe ankasa backcourt ene wo se mi nifo ene sei de o se odifo ndi so odifo de a ene na kwa me yensan kwa criminal procedure ko bi ngu bi sa se procedure no ne say odifo ene na sentence ne beto aso na kwa me ansa me ba do say who you plea of guilty na and no sentence ye to aso ne sentence okay na ansa na e ba sentence no so no ya na court no mapan say bia o bibi ka ana say bia lawyer be ka bibi ama de fe say mitigation say obesre abaya ya fe ye de be bon ni mo me bia me sra teacher me fa mo me se fa bo me to so be ka kwa me wo bo aba kwa le bi mi ka cho say be pa to me chi de be me so na e bia o de ka de nsem nti e do ni na ya mitigation hun bi no nti wo be ya mitigation wa sre bia be ka kan sem bi stress we mbra di kan nie o ba o ye adwuma onye bida fa nsem no nyina wo ka de asre enti minim mitigation e course so de ba me gidi say mitigation be course lawyer na mete so ye case no minim no na minim say oye adwuma pa fa criminal cases libri ni ehia no mu asepenti minim say onim na adwuma yi obeye nso so
and Kwame we na judge number sentence. Ni say ho na akwa ya asem libre no. Na nura yedi nkomo no mekan na mense yesanka ya wubi mu say. Judge no o monisemu na wama sentence. Mra ena makwan sa. Endi sa emre ya e kan ho asem ya eye publication of obscene material. Any domestic violence die ni na no. Emra wo ho. I bet the said asotwe no etie ebi wo ho a ye du betum ebi wo ho a ye bebo ka enti no judge no ensese otra se mfie do a wo se de ma wo no ensese otra se ye ka se mfie mienu ensese otra mfie mienu ena se e ka so ne bebo nso so a ensese otra e ka no do na wo se ye de ma wo no Say bia 12 penalty units a ultimate kase me 12 and a half and 13 because me show it abusia em se asam na ye pe wo mu na nkasa no em se wa wo pese wo te adna sene de me ye show se wate ase de ntia me de voice we ba ne se menya lawyer ntimi nka mara mu de but me su ehunu me wo mu no menya expert wo mu te wo se de ono ye expert wo mu no wo kire mu se nsam ne mensa entinye odi ne baba ni social media se de hu ne ba akopɛ no ono ne ba ne side nko aye tu na child right international for na onua eye bright apia da no no mo odi asam ne ko dove soup ma on afali case eye complain e de tia oba no na ono ande nso baako nti ensam miensa tinsam miensa no ye jeshi mutugu kura baako bia kura betime de wakobe 1 year 2 years 3 years na wakane miensa nyina bomu no se judgment no kura judge ne se odi yes na ho tieni yo na sad when koso do nti odi ye aye lesson enti kodam 90 days a mo de to no say munti bi da nanti ka de oye ni ngina chi nka nanka o efere se nka o ka se oye guilty no odi fo no nanka judge ne aka se wudi fo de ya ene ye mo aba so wudi fo aye ode na judge ne lawyer ne ka se wudi fo wi ade aka your sentence ne mo wo sentence no ena ebia obetima patcho wo mu enti sa wo chopa na wo pa no ena ebia odebeko into consideration se ebia owoba ebia nka oye bema na onye oba na ye bema na koye sa ebia obetima akobia 1 year 2 years anase 3 years ni nyina pepepe no but we na ebia wa consider se oba no anye bia no ebi kura asemka abra wo ye na chine kura bi kura osabe pa achawo nti anu nyina be sa ko into consideration nim eso we kura wa pa ho chawo mpokura dada but say wa pa ho chawo no ni nyina ka bom no se ne 90 days na ya he nti ye nyina ye ne judge na nya baako ese de onua ne ye no nyame anim no odifo in the judgment na kura ba we na onye waso twea e ba sa hwe wonye waso twea e sa jojo kura free nyankopon anim abufuo ho because se akwa de se obi aye obone obi akra bi aye obone na opese okohwe no na obe odi abufuo kọ akra ne fie no obekọ na akra ne papa achi akra na ehwe no ana obusa se adai o se mate se me ba no aba ba ye obone nti oba fie yi no ana mache na me ehwe no so onya hu se de oye awu ni nti na ye ehwe no no a de ka wo pesa okoyere no wo begai eno na emma se obi di bone na onya asotwe a ne banda so wadi na chi ba so onya hu asotwe wie na adakoma pa somu a na wonu hu a ena bisam 28 verse 13 say de okata ne mna atoto wonye promprom ba de okana wo jai no obehu ne mbobo enti we no 1 sa kwaye wo wanya de no aye na obi kura bokro no na manfo diska me pa to judge no na adwuma ne say obu atan ti sa woni me say obi bokro no a fa ne bra court na judgment ne hwe enti say why o mi adisika na mo adisika ne emfa ne nko court wa untim blemu judge say adin ta why o mi diska no na mo no mo da bi na mo no say wode why o mi anasa wode na mo an court na judge ne say we jan de na wo ebia with statement bia wo kan de atia judge no ndi judge de na adwuma ne say wo bu aten based on evidence a wo de aba we de gan ne what social media say o panyifo diska na aka na panyifo diska na nka judge ne say won kodam 20 years I was panyifo diska e dent na panyifo diska why you me case here ko ba SethEkow mutua man no I court say afa de yensa anyem o man no
Okasa can Japan, and no, I can Japan na the case nearby. One what the evidence there, Chirinti copy a court, no. And I was a say, Buatena, why you miss Jessica back. Now they out to social media, old and I'm paying for Jessica, and I'm out for Jessica, Naka, I'm out for Jessica and one. Dabi. A bad judgment in one. Empohe. Mameka se binchro. Ebia wa oka se asema si Jessica na kura bi kura na nipa no wota no. Nti e ba ne judgment mu a enye de odo ano beka no. Evidence na ode beba ho no mo no. En ne hia. Nti o be na the evidence bia ba asema si disika. Panyini we disika. En na wo so call report. Na na obi nya asem na on call report ya na abachi ni ba kon just like that. There be. Nti say ya Ghana for ye kasa. Every day and one Jessica and MPP are corrupt and this are corrupt. By abroaching yes, abroaching ordinary citizen keke. Everything my tabri or pangini bid like with court. Yes, on can keke will feel or be taking action. But Ghana no or best spend the credit. Our phone so and then paying for the moody abrapa or move Jessica and one. 2 years I like judge a question na Debbie. Young Omun Conessa. Asem ni nie hwe mebusam 18 verse 13 and 18 verse 17 embusam we asem efa judgment ho hwe sometimes so no bi di asem anasem po efie mpo no obi nya asem na wodi nka akokon asem kire nipa no a aya na ye nipa ne problem kese ne say we always believe the first complaint and I say we always believe the complainant nti di agina so and asem asi hwe no ye mi say no ye mi say sir ene wanya de kora enti ona mo di science na ote amen so ne sa kora na o ti di abon fusam say David we yes why mistake yen ka asem sa we yes sa de no ese abusua egu aware ye se ne mabrebe na mum no obeka kire wo no men mo ane nsopa nipa no ka chen say okay wa kan asem a kire me twen mo men fra nipa no misa say ensem no etisa na Tini a pretty cry a quotation. No, Sanka met no pretty or man kind Bible. Because met Yamiadom, now Pon Conquada Roma, Namitu Miada quotations met me a kind of man kind Bible. No mono, the Abaya Oba Jedi said, the American free Bible Muntina, no, I dance here, their mum. And look at the Bible come home banner. 80 Sir Obibaka some chewa, Abia, Oya Bema, who fed you my buy ya. No, Biaka chero. Black was and now we get it. Do I feel that part? So say diffuse at temper, calf, want to feel that hey, the way I demand so get a class with my sacra. Hey, the diffuse at temper. When you tell ya, made it. On me, just a minute of food from my magazine. Oh, I train just say, my wife, what do you what the old Baba to me? No, barely pay anyone, bank at that ye. Mammy, because assembly na Jen days who now we actually feel run. Then because assembly like a turn. What's the real man? One can visit that be a beer in the panel crowd of a so say we get in the channel of a so say who natural. Into winner tea and nano. Oh, right, sir. Obe can we get him over blasting? Oh, the pan passo. But before over blasting, you can't hear the side of the story. Sana ebu at time. Uti hawia sadia wuja botre ti hanu ye eno a uti hanu ansa na obekondam obi wo mu no sa ti ha ka ho wo so ha mu aso ha mu enti uti hawia afeina wo behu anamo a wo betu wo ho but we there the first complainant na be complain ye na bibini enti bo ntewe obi no bi nya asam a na obi gina social media asimasi. And the last, me be use secret, me be expose you, and the last, man, ne kohanamo, and we say, Sandy Pana, why ya men ne koha, and the way is or expose no, ube comuno, not Sandy Pano. Why are the bonny be into no cassa? I didn't know him, Sandy Pana was at your bonny, not time and now, or you were down for no. Why may you say some MP? And I will just have now him bonny, what dear, and I want what dear. It made me who say, oh, cast out of anybody. Because I will win it, so you only papa. As some in science and wakano. As some in science. Memediano. Aha, Memediano. As some in science. And this was a software and an agra there, Contoka,
na maamu we ni maamu we kontokwa enso bo se sometime back no na omumienu nyina nso eye baako time na ono ye baako na wonim sa secret we adenti na wanka afa ya ono de ba wo so de afa na obe blast asmese me be yi winsema pie o ya se obe yinsema pie pe hu se o kasa wani brem ubetube tantrafa because ugu obi hu fi keke na momo no time na wasenka we secret ni pie no age time na odasoa na wo ye wan no sa wo adwempa e ho na yi pie se dabi ewo mu se madamfo no de ba ja wo ye de enye dabi wo nya me to to mani part wonka e ho de na ye hu se wo ye new person na we de dabi e bia on ne ho no ma e bia me ka se wo de ade bia diwa ya o ya no ana wate so aka ho asem bi na ho na be ka se last be 2 years ago mana ne kohanamo okodi boni we ena okobu we ena okoye sei unya kasa hu se dabi o kasa wani brem sa e kira se ensem no ubetimi di bia fra me nkwa ne sa da eti memeti we easy se ubetimi di konkonsa kire me da sa ubedi ka obi hu asem akire me na o ha sa wo kana questions ta mebisa wo no we get interested in po se wo complain blasa ubeye ne hu complain e da mama we complain mama dia I was saying ma ya because obeye case wi a ugitum se be fani pa na we case atia no na wo be ka obi hu asem akire mba mama misa no hey na hwa na odi asem be kokoto a obeka acha jage se me be ka obi hu asem akire wo koto a ba en fani pa na misa na hu asem de ma kana na gidi na ge se wo criminal mind se ni pa na kura me hu a mehu behwe otutu etumedia no me wo ka kire me ya me ma ya we set na se ni pa na me bona mane nti eye ni pa no sa me pa no kore nti wo waka ntime nyintum bi ko wo waka dabi o wo ye nipa wo betum atwa ntro wo betum de ani black asanso na wo boa ebi kura mpa America se ne ho aho ya bi na ade pesese ne keke ene Ghana ayese me na me nse o we fire we na we beef mo ana wo fa the beef meaning say beef se na ntwina beef di ebi o sense beef di ebi o untimi hunu na mo di beef ma ye beef sa ma ne na ntwina mboa ye de ne nyina ko social media beef nko a entity nyame nyansem mo no sei na odi nyansam ma Solomon no mebusam 18 tie ye enche ye de beko na wi mebusam 18 verse 13 o se die obu asem ansa na ote no eye agimisem ene aniwuo ema no wote wote die odi nkan bu asem ansa na wote no eye agimisem ne aniwuo ede ma no sa odi nkan te asem na one person ma complain na odi nkan bu aba akonefo wa abla wuntie no wodi nkan bu asem na ansa na watiem nti wodi nkan nipa na efa ye nipa no wie ansa na akakobisa na asem no mu nkiremu dabi din kan pa mu nkiremu wie ansa na wabunefo ebia na de ono wokasa no won na edi fo but obeso ye fast ebe seek you favor no abende de enti oto mebusam 18 verse 17 ho a wo se de oboni nkuro kane no wo ya ne ho se otene ni ekosi se na yonko ba pipi mu wote de oboni nkuro first no oya ne ho se otene ni de kosi se na yonko ba pipi mu ti wo ababo nkuro first no always ubeluku se wo ye tene ni bas enchiremu ni ba na asem na dane nti twanchiremu no ansa na wabu atan sa na asem ti anya sa obeta wo yere kwa ebia wo yere unu so wonye but this time round the dear na wonye bone odi bem ba wo de ne kanen life on bi no na eba judge ne now da bi bisam ebia we de feel ready for ewo mu sa wo yere unu so ha adwene ewo mu sa okunu so ha adwene but this time round the dear ebia na nya okunu mistake ba wo de saa na otie na we nso saa na e wo so hwem ansa nyankopon atemu dam no oba hwem yansem oba so kroba ma wo ahu die ntia wo so hye wo Adam ne Hawa Genesis chapter 3 verse 12 go no nyankopon ba ye no no obebu obepane se omu de but obi akasa ya ansa obisa Adam say I didn't know dua me kan asemi ni wa akodi o say your ba na wo ma me na ade na aye sa onim bibia dada ana nya say wo be kire mo na jao but wo so ma okwan ma wo kan feeling nti obisa we ya o say your ba wo ma me na ade ana aye sa say Adam dia so ba no oba na o ka say mi dompe na fe die o na mo aye bone ma me na ade wo se me nso nya me aye bonsam no sa bonsam so de yem fa asam on de ono na bone fu nyina agya na o say ne na o be cha so twe na ma mu nyina because
say bonsam ne ma wo ye ya e wo se wotie me nya bonsam nti se wan tie me atie bonsam nti se wan tie me atie wo yere nti se wan tie me atie wo wo nti wonye maso twen na de obi ade ma no Nyankopon na yesom no wotie obi asem ansa na obunatan ya wontu tie obi asem ansa na obunatan na munya enya konkonsa bi ahu hia e ba se best stop nsekuro bi because what di pa no ho asem boni bi ba wonti misa ne da na waje na no hoye wo hin so nya oboni bia e ba sa na bole ne kan na ba sa mo na mo bolo make us ono na mo ono onwene ho ba wo na odwe no adwen bone uhu na na ye mahyew uhu na na de mbe ha ba ono no problem na ye wa wasem a afeye mra ha na enye mfansi yemra ha na enye na mfansi baby aye ba na ye dia besi no enie abusua ensem awreho men kwate access odifo baby say Nyankopon sese ye nyai Akuapem Poloo a we de mayin kotie no Awurade say eni pensia na motena ase e na mo pensa kwala yensemu emu ba ko pe ena ka bi ma no nya ka nyina se ai wawrawra ne ho dodo o ha adwen wo mamu dodo Awurade say eni pensia na tena ase ba ko pe na ka bi ma no na o ma kan se ai oro ho dodo da bi o na enipa 5 ne se oro ho dodo na wo de onim se oro no ho ana ide nim se oro no ho wa na enim se Akuapem Poloo oro no ho edin Akuapem Poloo aje no edin pa be no aje wo de sha muntie mo amotena se wo sonson mo gu social media hona Akuapem Poloo makwa pamatia no some de ne beto adwan mu no onyame se wo de nsakase mu de ne ba mo so de minim ne se Nyankopon soma obi so man na dwuma na wotene wonsa e de kanipa kro no a ani wo se e de sade watro nka onsa ka Nyankopon ne kosua ba we de adwuma ba no wo ye John chapter 3 verse 34 o se de Nyankopon asoma no o ka Nyankopon asem tie ni yo ana fa John 3 verse 7 going ne say de oya boni firi bonsam Akuapem Poloo adwuma wo ye na efiri wan nyam dwuma ba no wo ye ya nyame se wo ka se tia na na ebu afu nyame be no okay 1 Corinthians 8 verse 5 say yewo nyame bebre ntie bia nyame na oyi kire sa oba we no eye bia nyame bia ono no na eye Akuapem Poloo ye se nyamansem no di basa wo ka se tia Akuapem Poloo a ha se nyame no e bia ye bosom ai because yewo nyame bebrebe but otumfo ya we de wo kiri nkwaso yasem wo kiri nyamansem we chire ho obi a wo na ho nti wono kwa ko bo ne nso ma judge ne mpo keke Awurade so de ne nsam o de ne ba mo so say amaiga na penifo Awurade say Akuapem Poloo no ya mo de na kwese prison no e de o haw kesi jamanfo ba na ko ye prison de o ha kese e ba yeso jamanfo ba we asawe ni ba we no de o ha kese e ba yeso say wono akoya ade etiam na yebu na chene de o ha kese e ba yeso sa na Awurade ka eye bia eye tumi bone a eta na dwamansem nati Nyankopon boss ba asase we die judge ne kura ja no mpa nyame na akwa betima bone kura pra ne ko no yes because the truth that you better na say me na me kum na me mankwa why enti we ni kura we say ni pa kwa na ma judgment ya ka Hebrews 10 verse 31 to 30 hwa de Hebrews chapter 10 no verse 30 to 31 no we de ya ka hwa de wose Nyankopon no a wose Nyankopon wose me na awreto wa me na metuaka ya busade enti a ko numbers 25 he enipa mako 24,000 a day enipa 24,000 a day ho Nyankopon ku wo ku because of omo boy dwaman ya kan Deuteronomy 23 verse 18 to 19 Deuteronomy 23 verse 18 wose obi a wo ye dwamanfo apadie bia no ene wo a wo de dwamanfo apadie ba nyame fie bia no we Nyankopon chiwade na obi ko search dressing bone tuake na bad influence e wo youth ne so e ma youth ne ba dwaman e ma youth ne ya sawa braba na sa nipa we no judge bi edness from abu atenten ne se nipa ne nyana so twea we si nyame se Ghana no benya musuo se ya twi nyamanfo aso oba we nye serious oba mental problem penifo Awurade say Akuapem Poloo no
ya mo de na ko se prison no e de o how kesi Awurade se mo ye nipa bi a mo wo social media Akuapem sonson mati akodai na mo fo se mo nya no nanso Awurade se o pretty much Akuapem Poloo your friend Rosemont Epempeme ya papa wo ye vice president onyame se wakoma nyina bubu am Akuapem Poloo masa nyame bi ankasa oboa da san asem no kontumpo nyame be se Joseph kura oye de tena wonye boni mpo ye twa ntro to nto ko to prison no eno me be ne ba Egypt for so onu mpo de ne sie Osman Paul mu nyina yanko man ko to prison mpo mu nya boni mpo na onu waye boni na onu ko to prison no ujan ba bobo brade din keke musu sem gbe kwa na wo ye no mode moti wono mo na unya peduku bi bot ye mo je sem yodi for ba na and concert in commission kwa na mo sheshe no me to me kan sameka Awurade se asamne how free said wo dwene nipa ho wo abada e nipa ya papa wo ye vice president onyame se mon sorry mo fano tum na mon kwa asam ni mo nya Akuapem Poloo afani free president adafo no me Awurade anya sa o me ya be ko amu ya be ko asuchimo hey esu nyina ba mu sa hey ene ma me bibia ye boko de esu ne se enipa no wanya bone ne ache na se waye bone na nyame problem yenko yi no wa bre nyame nim innocent people at the prison ye po obi yi na sankrofo no a wo de ahedanya abotre ko sankrofo prison ne ti amanfo nsem de da honom ubesu awo de kwada wo de waye bone mpa ko fa sawo atale we kwa kobo naked enu aba beto yi na hanom ye hanom ye Hollywood Akuapem Poloo what social media nya track ne ho aworo nko a abapa bai na Akuapem Poloo also de ma oman no nya enyense hu no wodi na sa nipa we kwanke man 10 years kra na nka de bone be na asi judge ne kwa de afi ne kra Awurade anya sa o meyi ya be ko amu ya be ko asuchimo said the Lord and the kabaliba sit aya oh thank you Jesus mo sentence yakolai ba se ja fake tons na wo ke kan oboa ene kontumpo no katamu de munya te Awurade na kese wo koda sore na agere mu bi te fa wani achi ba bi na kese odo so dan na say mo tia say de na kese ofie konfo bi kwa na ofie akom tumi bi kura bo fa wani su anam de nyame se oti nyame nka wan fa fa John 4 verse 1 say manyu hum nyina ani yen so nhwe se firi Nyankopon ana me so he ma mu so ba yo trofo Adisem 2 verse 1 say maso wana wose wo ya asomafo na so wanyana hwe ma wo mu so mu ya atrofo ma so ahwe hu se ma me wo ya otrofo me se Akuapem Poloo ya okoda mu 3 years kran ko deserve 3 years adiko be ma joma so atakakra e ma dress ba so atakra so atakakra Joseph kwa wanya bone kwa unu ha ma ni years okoda mu prison ho Ode yenti abusu ma wonu se nyame ne mo kasa enti mo ante adana mo ye ni pasam he masiki andaya he la brazia ande mo nya ni pasam o my God brazia nyina wo kasa tons no mo kan brazia wo de tie mami brazia nyina ye tons ma wonu se nyame ne mo kasa enti mo ante adana mo ye ni pasam he masiki andaya he la brazia ande mo nya ni pasam ante brazia wo mo ana me samo bi brazia na wa brazia tons kan we brazia tons ho ma kan brazia no hon kronkron maame gina yie kura na obekan Ezekiel chapter 13 verse 18 going na was say difo ma bi omo ye omo ho se ayi omo yi akra nanso omo se Nyankopon nwanku we ebi nie se brazia be Tamo my God mu na mi wo mi shaka se mo ma yi munya ni pasam na ni pasam de mo oh ane oso be ka se adenti no obi koye bi ana obi ya se enti ye tu o man ni mragu dabi Awurade se wonim ne oye no oye manema tie Awurade se wo man Ghana munkoye Akuapem Poloo ane mo ba no wanya de ye ni pani so fe nanso Awurade se sa abre ni mo no na osem ka no mo ba no kokko
Mukwa bone se mode ne beko prison ana. O se mi asafo Awurade eye Satan na mede na to. Obua Job 34 verse 10. Or say men can chill plain say. Empire Yankpo so be dia sembone. Nemum onipa bia said the onipa bia kwan tie no. Saa no man to no. Empire Yankpo so be chia temu. And he said, what can you papa to? Only about what I got for social media bonekeda. Not pine, let's say. I was so young, so chain. Said the walk quite tiano. Galatians says, by some said the wood bed, Ubecha. We don't want for a preacher to prison. Now, would the man for Yako run on your question? I was a Yamesenka or Senka, your boncoco. Your boncoco. Old Testament, Banaka, and Tikulako, Old Testament. Used to kind of share and crash in the crana and uncle were here say a Damascus council. No, Paul answer young point, edge upon yes with the porno. Oh, Flanny. Oh, I say yes to a TD, easy. Oh, one will come at dinner to meet 2 months on my job. I, oh, Fra Polo, and a chain no mount, and this ate. Yao can't act after I had here. And I near Safira, yes, to come at once instantly. When your prison symbol or one bomb at once, come you know, Bandamano, and Truntia. You be control who are you on social media. Yes, now can Matthew 5:28 say, Joshua Obana and Condon were fan of now or back one Matthew 80 verse 7 say, it has to anybody but when now was a bandy. Now quite wrong who was social media na walk wrong one night as some penny at Chumaswa. We say, I Obercaton say, Brazil days, Brazilian days, say, Yamisi. In the prison ana or se mi asafo Awurade eye Satan na mede na to afiase said ya momo benya mo fa ahode nti one guy say Satan e da afiase time na nya opo Satan onya nche no according to Bible o chi Satan to afiase Satan tin koda da obi abiem Satan e da afiase emponi maame nyame bia nsoma ho enkasa nse nyame ano da be kala sa wo kan wa adwene se mi nya ya na nkoma yi no ebe better. But Ezra 20 verse 7 say, "Yampo di kwa o. Ye mu Nyankopon di kwa. Ti mfa nyame di me bra so me susu be keka aloton su bia me keka ensem bia na de ka no boa." Me di Satan ato afiase. Hwe. Nyame di Satan ato afiase na Satan go su ye adwuma. Hey bra, mame. Ya zamu de mo kan Bible na mo de mo adwen na mo de hyehye nkom. Tam na Satan be da afiase nyamae. Satan da afiase wontim na da obi abiem. Satan no Nyankopon eno edisem 1920 no eno aka ho asem sa millennium no eno no obefa ne ma akoso no ma Satan da fiase abonefo na wunti Satan no na fiase da ne dura ontimi nya adwuma bia because he is in bondage. Na se si ande de edisem 12 verse 12 going say na bu afu biso nim se ne bro wo na etie nti afa bu focus ye se kwa na adwuma kwa wo miya mu kura because ne bro etia wo se ache ne da fiase na me na ka asem we kire wo. But then throw there. Wase yo bonsam ye de to afiase ose Akuapem Poloo wonko di awu waye medana waye medana wonim krofo a Akuapem Poloo dressing ama omu hwehwe ase ewudie be na chance ama obi ahwe ase ye wo ewuo mienu physical ewuo ene wo spiritual ewuo anu ukum ne kra o ka say John 8:44 no Jesus can say, "Obonefo ne owudifo fribiti ase no. Why na obonefo no kum no? Won say bonsam apese kan kum ni pada. De ma bonsam ye owudifo ne say oda da nipa ma nipa koye bone. E ma di owuo ba nipa so e wo ye kra because Romans 6:23 say okra wo ye bone no. Ono an obewontus umo obi ye bone a wakum no. Ndi e ma dodo Akuapem Poloo ama omu etua dressing bone nyina no. Sa oba wo ekum wo mo hu fam because Ezekiel 18 verse 4 say okra oye bone no ono no bewu ubi ya say wakum nipa ana wo chan de wakum nipa mpo say de wakum nipa physical de wakum physical we de okum spiritually woni mema wode omu hwe ne pictures a e wo Instagram ni social media woni mema ne ho akono ewura wo ma wo mo hwe ase woni mo okum hu fam mame don't bring yourself na menya fire ho da wodi agro ma de konya tam kwa wo nko ho next day bi no ma die the Bible scriptures not to form ya ko some one by one ya compare Bible scriptures na hu say we your trofo Awurade so waye meda efra no panyame nkonkuru so me mu wasem mu onyai me mu
Ushamani Amasua, if it's a something in Quaya Mefasua, a babonte, a rather say, Quafonos on a metro, and Pada Adolfo. Hey, if you have a lecturer, say, Brafon, on the social media. Do I get 2 years or Catago phones 1 post 2? None better social media. A rather say, fuck of phones on one better. Now I'm going to see from Monopa, say, be fighting ye, a kind polo no matter what reckon so. No matter what dress about Sabasan. Mammy, yes, steady. Nanyan coupon. We wisdom, you know, 24 verse 23 wisdom. Was it the back or bonnet for Sawatano, and my bedroom? Nyango pon back actually will be on Eddie Bonnie way so on way, Papa. Now, when you know, free prisoner, your bedroom, when innocent people are, won't put the prison past, sir. That's what them. Abusia for Anne, Akuapem Poloo, Yadia, your my Ghana. Nanso, a radis sabremu. Nanso, someone didn't go to prison. A radis and the pension, I'm not here. And I'm a pensa qualayan semu, a muba coupe, and a cabimano, Nyakanya say, or run hondo, or how you or memodo, shat, Montier. Mamotnas was so much social media, honor. Akuapem Poloo, Akuapem no. Some of the liberal to a Germano, or Yamisu, or the Insaka see more than a bamuso. A radish what didn't say more than a bamuso. Yeah. Or rather now, and then I feel I could turn front crown, what power money so cool. We've been never one when I walk to this person to Diano. Yeah, Matthew 18 verse 7 say, Sintudian TV as in ye. It has Sintian Babadi, now where now was a bandy. Bama Obino, Yan, Mamma, and Mamma will be a hash on from. Or no a ban or no watch into the anua. Yes, you can't send a such in bed doors on. On woman, old Yakochena, Yango Pon Wolf, a Yamebeya. And then Mufia was on a yatra, mamma. A Yambophrobi, and a young boy in Nimuya. Yadu about the end that. Shay, oh my God, I'm penning for a rather say, Akuapem Poloo no. Ya modena kwese prison no, and do how kesi beba. Why do you maybe one quietly? Why ya the anye? And I know yes, Christo said in country will say, a brother said in country, my Ghana said, yes, to say ya no bayan, say ya no you. Sama call a hell Abama one. Say ya no mukazakasao. Say ya not goodness. Was me coco man, I call her, me call hell, now me call heaven. Heaven now. Now when I'm from Mukran, but when I'm from Mumpo. When I'm from Mumpo. When I'm from Mumpo. Beme be walo bana. Edana wabe wali dura. Edana obana yebe wali airdress room. Yema bema ne kohono. Yema onko bebe obana dress ne da. Adi kudu time obana be pia bontren yako fan na berew. Na heaven na nyango pon sisi dem anwotefo no. Ya wo nya pam anwotefo no wo de da bia obefa kohono na heaven no ho ye travel ento. Ana ho no ye tourist attraction. Heaven na ode bebla anwotefo na wasiesie na ono no ayefo kun de ko adiesie ayefo yira obeda dia cha na temu dem no na ofawa na ode ko ho no ode nam heaven na na me ko na mehu asebesi na wonam ho mehu asebesi na wonam ho na me ko hu asebesi wo heaven we de mo ntwa na mo tambe so sa heaven and hell for no men ka se nyankopon yi vision che wo yi kire pa but ye wo atro vision and you true vision the vision ye atro no ye be expose wo mo de no ko ne be gi atom ye the bible ne be che de ye atro ne de no kore why country will say a brother sitting country my Ghana say yes to say your cocotu or baby and uncle say your boy Jamai or cotune Jamamoso pay na ya emrani a so manimu so be a to a Jamamoso pay yen see a bona young Nanso bro mokwatu obano Jamamoso pay no what the neighbor yes for him Bible say Jesus Christ did not hold in and of chance yes what from na asamo kind say wa wunya boneda to bobo sa obey me bajo sa asofo uche ezuka sa wo se wa onye bone da no e da to bo ne first Yesu anka so ba ne tene ne mu no wo mu a wo mu bebu atan no tie ne ye mu quotation a mu nti quotation na se na wo gina quotation na wo nti asenso di pretty die nti a
On se nipa odi bone a bone no ankasa na pempem dada. Asem we wo John chapter 8 oba na omkwache na jamoso no omde ko Yesu nchen se yakwache oba we ewo eso pe tie ni yo na kese mkoye no mokoto se be ma ne butu no so ana mo se Moses ye mbra ne mu se yensi wo nipa a wote se yabo na kese mu yusu mra ewo Old Testament emra no Old Testament no ewo Leviticus chapter 20 verse 10 tie ni yo emra ne se se mokoto oba ne be ma omo se aware a munkum wo mmenu nyina ana mo kasa a kire se mokoto no ewo so pe. The biggest question is se mokoto no wo dwon so pe de a be ma ne we because emra ne se yenkum tu omu mmenu nyina adeti na mache ba akwa ekoku no na moja ba akwa e kire se modin kan aye adwenbone tamufo ana adwenkwa mezia sa na tie de a ene de ono ni kan ye bone no oni kan to bone first ana obi agwini bu ni fo na ode ne bo to ho John 8 verse 11 na Yesu kan say se obi amu fo a means me move for konen koye bone biew tie ni ye na get say go and sin no more me pa cha Akuapem Poloo ofri trans social media ewo no ho eye ne Akuapem Poloo efri ase ewo no ho ewo TV radio social media so any Instagram ne ho ahwani no eye ne na me pa cha o se wakoye bia ma na pie ni ama na so twen a me pa aso twen eyewu aso twen death sentence aso twen de ma no me pa cha eye de yasi ye yin afi wiase enti after 90 days no se nya ho beso oje na ontimi sakra na adwene na Joseph fra wonye bone one for ba no mpo no jamfana nko to prison Samson wanya bone ni mpo sika no wanwia ye twa ntroto no so no ye no me ba jamfana nko to yata amnam Yesu na mu no wanya bone jamfana akodi akogina Pilate no wasene Paul wanya bone jamfana nko to prison omumpo manya bone ba koda prison na wakoro wakodi sengu na wo se e do prison na se nyame ayi a kire se na mbele yi kire o ebusa ko me battle ne kura me phone ko low battle ntem fancy ha e ko low battle fancy antina e pese ye no online TV ne setup no and ye mfa phone ne be ye the computer ne software na microphone ne we no entipa chaw ye nyina support dwumadi no se de be betima ba so na me adom eda studio no place ne de ye wi a ya plaster inside the wi akan sisi kakra bi a ye be ye wo esoro ne dan ne light kakra bi e pa chaw o wa kan de bi so betima support se camera se ye mesa se ye microphone se sika sem fam so betima support studio no na other teachings say fire for fire say ye nkwaje asem say ye oje mbre ye be matichi bebrebe ya ye nkwaje ye be kire Nyankopon nsema hodo bebrebe mu amayi atimi ate ase eyiye ye support na entumi mra ye nchen akona se nyina mu Nyankopon animonyam ene adi mfama ye e pa cha wo person support djuma dia ye no a numbers ne 0247 947812 0247 947812 0247 947812 ena 0273 568777 0247 947812 and let bacho wow online bia mpa wo be share video no na say August was able to me ncha kese koma no ho kan ni obi biara those days me hu bia me kai ba ntama those days enye easy August was able to na me ncha woden nyame adwuma wa brem wo da so akutam eso ya no papa sadida no pa ko yese nkoje ne wie na ogina mu preachi na me so me the Bible wen kan no epia no a wotimu sampa Nyankopon nsa woden me chia busiafo nyina ene omu nyina da those days bantama enye izo those days de nya sam ketwa o hwe se mema that's our time when life for dead media on mpanyimfo na edru owen time wa mema no nya sam ketwa sa Samson Kodua Luka Mensa Kwame Akurugu ne Michael Mone aso de Mone Kwame Brinya Mone abusia enema
gone are the days. Eti mecha bibiara. Me pacho edina beba ye name number ne a edina beba ne ye Amankwah. Edina beba no me pacho number na me bona no. Mo a ubisa na ye mobile money registered 0247 947812 0247 947812. Na mobile money name no ye Amankwah. Obediah no omoye no Gibedian nti beba Amankwah Gibedian name no bata medina number na 0247 947812 0247 947812. Yankopon inchira bebelebe aga wulin so mehu se o birthday bi na ehya so na nsen yen na me inchira bebelebe eni adofo ni nyina chese because obondi mako a wow online biara yen share video no na nyame so inchira bebelebe se ye neje na sem ho na ye fa na sem esa